Ho te whiwhia whaatalofa mo wholo whantu le rei fwy vai ngau lea whiawhi I le amatalia ai o le tautua le Blue TV. I le rei fwy vai aso, le aso ngo fua aso lua se furu mo le tonu o le rei fwy masina au se tema. Masina no naiva le rei tau sanga lua fe lua se furu mo le wha. Whaatalofa ma o wha whailoa I o te whaatu lima ma wha malo. Ia I whaiva sa whia ngai malo tātou watu nuu I le rei fwy aso atoa mai lava I le tai au. Se I au lia maila li mai te ai le wha le teibia matou iau te ronei ni usila. Ia ele le aso matango fie I le anga le leo lo tātou tapa usili le langi. Ia o le tau au na masani a siata o le urupo o wa alofangia. Ia matou te fia foi. Ia tuli mentai po ani tātou palo le nei aso. Ia wa foi ia se ai o le nei aso I tūlanga o whaasalaunga, tūlanga o mata upu whaasoa, ia e mai se foi o mata upu wha manino ma wha lautele, ia wale longo pui ali ina o le pa ia mare mamalu si o tātou. Tino o le mātou tautua e whai pēa o le tautua upu, wa le tau longo mo o e sa moa le atunu pele le loto ma le anganga. Ia le nei aso aso ngafua Ioi. Ya, wa mai ala weekend sa fia ngai foi balo tātou atu no I nei ni usila wa o tātou ofisa o tuolo o I au kilani ni usila. I se mātou pito no o marukau. Marukau o se pito no au lelei. E file mu o le lau mua leo au kilani saute. O le matuato te lea o sa moia. Anta tu tala noai au kilani saute mo ilantou le o si la fia sia matou fo I tulangi ia wa tau tala noa ngai o Tara Mangele Papa Toe o tau manurewa takanini Papa Kura e puke koe fasora solo toi fa pena au kilani saute la le na le la matou te a olona taulanga o manuka Ia, whaatalo whaatula mai le whatu o au kilani saute. Ia te autou umalava iso o se tafa o le nei kelope. Ia, o pa ia Samoa o le atunu tofi, o Samoa o le atunu u ua uma o na papailango, o le atunu u ele se atunu utaliola. E tala tautonga ai tofia Samoa, na tofia e tupu wana mua, Ia talia le tala le lei ua whaavaina I le tupu sirisiri ese o lona suafa o le atua. E whaavai ai lo tātou waturo. Ia o le melea, e le toe au whangaina le niua mai au na tātou langa. E au pa ia ma au sā le avea Samoa. Ia e au iei se tala pele o iei se tala pela e ala e suia se iota. O ma malu whaaleanga nuu, ia matua le tuu o watu mua mpule ma le latu tu singa I ainga matama o tama ma ainga. O uma maru fale malo ia matua le tuu I le pale mene marika peneta. Vai atu fonga le fa mesinonga e tau te lipo ia upu fai a wale fio leo ma malu le malo malona mesiofu. Sui le fono sui to fia fio tama ainga. Ia mare ma malu lo tele I le ta fatolu fa atau ngai o fai nga malo. Ai atoa poutu toa o mamalu I o Samoa e si fa pepe ai madama sapai e fa matapili tu mua mapule. Ile lato tu singa a wa tamasa o le tala le lei. O le pai sina o ngā luenga le tua. E tu I matangiolo I mea matatou te whaia e peo na malele ele mari toa. Vainu po Samoa. O tamai o le au tau whiangai. E na ua tau nuu le tala le lei matangi u whiangai maleata. Ai a fo I le whaamarusina ia te vanga ma vai fale. Vai atu la inga whaalangilangi e tuala masala. E na ua tau nuu fo I le tala le lei malaiola ma ngā fuanga. Ia a or si ala fia fo ia futi mau o pau ina ua taunu le tala le lei. Fale mau tuangiangi o Samoa wao. Ia mai si a tai au ilonga e peo le tai au nei selu polu taunu le kalesia. Yesu Keriso la pa yo so ngatai. Ia I ele elo ni niva mpunia la va. Ia taunu mai si e kalesia. Io e fa tonga le tua. Io e na ua tau nuu I fea. O fea fwin kau hua, peang kau hui I fale asiu. I malai pale mau tei vai fua. Ia, manisia e ka le si e fia.
ina ua to ai tonu i Samoa wa malama yulu ngalu whaavai papa o le atua o lo tātou o lo malosi. He's our strong tower. Anga upunga tuspa ia. E whaavai la Samoa i le atua. Ia ai oi o le olo malosi lo no winga. E le o se atua o se whaia ina. Po se to ilalo. Po se malolo. A oi o le atua o le manu malo. Whaitalo whala ia te oe le neivanga o le Fairfield. A mataina fo o le tātou Porokalame o le tautaiae. Whaiva o le tātou wajuro. Ia o le whato asonga fua le nei fo i tūlangi. E ile tari tonunga o lo o aso sā. Ia Amerika. Ma atunu e day behind. E aso fo ile le tuai ai o tō. Ia o lo o aso sala. Ia whaitalo vātu fo ila wha aso sā pa i o le tua mo o tō. Sa tololotu. Langa o te taritonu. Some of our biggest viewers are fans o loo e papa au i Amerika. Americano. Le malo tele. E a fia im Hawaii ma territory pe yo si o matou motu au le leo tutui lama manua. O ila doula nei, tasia tangata matua to tele ai tātou fans I lunga le Porokalame. Ia sa kouro loku ringa yaso. Po o ngā o le Super Bowl la fo I le me. Wana o le Super Bowl la fo I le me le ufai. Ia le na, o vai atu le malo mai sia ia o kako karango foi la Super Bowl. O vai atu ngale pe bo so o ia matu ta longa tolu so o ale Seahawks. Ia va malo lam fa te yatu. A fa pe fo ia le manuia te mo fai ngā lau au ta lo fai le Niners. Ta lo fai a Niners. 49ers ia fa malulu atu se yuli ia Tesi sa bolu lau sunga se yule le mali doa ia mana ia tātou uso a Niners ia ua madu malo fo ile Rams ala utamo John Maysaki o le Rams ala to ina ma Utah ai o e sia uso ia al tama fo ia le fioga to ori to filau Danny ia male falitua ia ngasolonga Ronnie, sorry. To filau Ronnie. Ya, male falitua ia ngasolonga ia anti ngasolonga. Ya, tangata mua le na nofo. Na nofo fa ofua u le tongi nga le Rams o I ele vai masima. Utah. Ya, le la ngayer kabiki I think BYU. Is he from BYU? Por kabiki Utah le ngai the best rookie of the year. Vai wo le leia ko ia foi ma uie. Ile ka longa le Super Bowl. Wa mantano tau le joy mata mai ka le sile la kapi. Iyo. Pe ia o le la mantano wa luanga o Super Bowl Steelers free ya manaya. O le Steelers la les. O vai tu pala ai mai si au le Miami ma tu ta longa le Seahawks. Manu malo le Rams le na ta longa le 49ers, ya, mana ini sila fo yo au malo le talo malo fo le tau pati malo fo le peki. Esa le fai meita. Ese fo leni ever after o amalita do Raiders. Esa le fai meita. Ele ya se me ala va vale fo le fato manta le season le nei time al talo fatu ai ele au tapua isia mata au tapua ile o Emma Lawson o le matou number 1 o le coach le matou o tapuai o malo tuto tasi Blake ya ma Daniel io o la ua o le matou coach le matou supporters. She's a ticket holder for the Seahawks. O si na va nga faftai wa mawa no tate feilo ia le to telefoni so ila to. Ya wa faila utala le mona tatu fancy America le matanga le nei Porokalame. Ia talo sia sa auto lo tu le de yaso. Sa auto lo tu. Ia po wa mai a foi o tele lo la kama mo ka ilinga pasi po le au wala kama.
e ui ai le i laka pi le o langa antoa ia au te le o mai lo pole antonu le au si usu ia me se fu ele wati i le nu o matai ai longa nga yeise si o yuta ai longa nga yeise si o la ko nga laka pi atalo fatu mo folo fatu ai i le nei fo i vaenga o le afiafi i longa le tatou proklame ia feo i o le tala le le mafai lava na o faangaloina lo uafe atu ia te outou outou o matua faaleagaga outou o tamā faaleagaga ina faaleagaga ua ia le itu faaleagaga o le galuega a le tua ma le tou foʻi tatalo auā tama fanau ua Samoa faatalofa mo folo fatu so o se fai feʻau faafeagaiga taulagi faamalo atu mo folo fatu faatalofa pito atu isi vaega ia nai fans a le tatou polokalame ia tatele iloa lava ae o le wo talitonu e le misi lungo le tatou polokalame. I just want to say hello faatalofa atu ia Henry and Tau Hankin. One of the biggest fans al tatou polokalame o le tautaiaʻe ia alofaʻaga mai asiata ma le polokalame faatalofa atu ai foʻi ia Elder Edmund and Elder Lani ma le Victory Power Ministry ia ma le tatou flea market o Tara i tae awas toʻanaʻi faatalofa atu ia Henry and Tau mai nai saleufi i Samoa ai kakoʻi o ka gaka gogofo i Samoa ai matua le misi a le ori lungo le tatou polokalame ia faasolo pe le tatou faatalofa William Ely faafetai lava Go the Seahawks faatalofa atu mo folofa atu ia te outou uma lea mafuta mai Australia o a mai tatou Australia ia malo lava le faatotoa ko i kiki a malo le tatou au o le Wallabies toi titi a kiki a kakosao le olpeleki o le faatamala lava ia e manea le taumafaiga taaloga i au e lua ia ua le manuia foʻi e ui ia ua matua pigi faalelei e Argentina a Velika e matautia ia faatalofa atu ai so o se Australia ae laga lai fai laʻutala lea ai kokisisele mai o le ua ofu atu le toniga Australia ai fai la laʻutala lea i vaitau o unofo i Australia o le upumogi o le koʻakele o le au Samoa Australia e kapua i lolu peleki e sa o laʻutala yes so le o tala tu o ta mata ngai o aiga me se fu ia nai faauō a ka alongi la ta alonga lolu peleki ma Australia so le e koʻakele auā ka e kapuaʻi ali i le aua a lolu peleki o loo i Australia e se le tou traitor e tau tele pe o se uso ia moangu tutia Domenico Lose Rose arka malo e die hard manusamo po le le faapi o pa o me ono ia ia faamoamoa lele ia e fiki ia bangi ia e maua se au telenga tele le tatou sports telenoa ai o te faatalofa atu ai nai uoma paaga tatou mai Australia me le pone o tele i o lava i me le pone o tele i o i melepone e na o Brisbane Masini i Australia ua o ia ai o melepone la so I'm so looking forward i le faamoemoe foi e melepone la ntauia ia pe ate ia tua i se ola ma se malosi ai ta faalogo le manana ia tele o fea o sikekege ia magaia ia autou sei faatula o faafesili au tatou iai lava le tatou faatalofa o fea o sikekege ia ou kouli i Australia e pitosilina manaia Brisbane Sydney New South Wales, Walango City, Queensland, New South Wales, Melbourne, maisi lava o aisi kakoskeki. What do you think? Ia finga umale or kanga kai e langa. Mua mai vo ia singi. Vai lima pela o Sydney. Ia e sula mai ar kanga kai le lako. Oh, le ila le sa wala ke le ala singi. Fuatino Josefa Asiata o Sydney the best. Si ka ko fa solo. Fangalele a da e au le lazy. Oh oui. Ira ia le big true story man if nga singi ri. So ka ko me le ame ane amosa Sydney Sarai Melbourne the best ka fio lai e avele ma se Brisbane o vai
O le ala o kau fai o mai runga mele ponge ma singi. A jera longa o le la o vai tunga i peia Brisbane o lai fai ngā luenga tangata. E se le maka i kupe o kaka Brisbane lai o ala tau e ngā lului. Ia, a talo fa mau folo fa tuai. Ia te o tau o malava. Ma futa mai au se talia. Fia fa talo fa tia ila tau lai fai ngā luenga le mainga. O tala no te wha alongo ai. Polo mau tau, e best willing kongi. O tala no ta whaalongo ai. E whamai o ka ngaka muangi. Le kele o kupe o ka kai whenga ruenga le mainga. Ia. Ngo ka mo o ai la aso po le ase to mai e mawhai e ngo ka mo sa ka ngaruenga le mainga. E wata te whaalongo ko rau e li mainga o le au welo wa umatu langa security sit. So le wale sa wasing i le sa wele ai le whamai mai le sa wasing. Tui ki ngeu vai e tu voi lau tamo whatata mati wa sau voi lunga whape mai o singi. Pusi tole a Foa Scanlan, Melbourne the best. Lose te vanga o whea oe. Ua whaale woi se sa oe. Toi foi me lau tala le maina. No whaalongo i au tato i re whaata alofa. O whaalongo. A e whenga ruenga le mainga ri on mokwa e kupea. Ia. Tatiri i fitau ia i se tangata whainga ruenga mainga. Eoi. E se vanga nga wa ma fe kaui ma se si voi le fa pe la sau tu mai sa tu pe o ma fa pe mai ia e sa o le laukala. Ona o lo te whenga ruenga le mainga. Mo kwa ke le kupi. Kwa ukariko. O birth lea e ai tu si tu pe Australia. Ooh, I think that's where a lot of the mainga mine le sa o le ngaruenga. Mine o sa o ngari o ngaruenga. E pesta mangri. Mata vaonga. E pesta mangri. Mangili. Ai, onisi o atu toanga o tala o fusuanga. Talonga. Ole le sports tala noa pad yes. On ole e lungo tato updates. Tasil na tato updates. Matua fa mo mo ale kaka fu ile skamo Anthony Joshua. Ile la fusuanga le na matua fa pe ko ki fa akolu fa fanga paka ku ila lodi ile siampingi le o Anthony Joshua. Ia, hui o lea. Malo atu ma whaafta ia tuli to tele wo ma pa aga nungo tatu purkala mele te vanga o le fiafi. O mai oi maru ainga. Talo fatu e le to tele e o tau lungo tatu purkala mele ai fai mo tango fai tau batu. E pesta Utah, so for mau asia Ralan te vanga. E best Rotorua. What do you think? Silly Ale Paradise State of Queensland. Mayama for malo suisala no fia. Ia te ia la sawa pi pesta la ia Queensland. Ia uiolea. O au se talia ia le tau fisiringi. Kai roa kai pe auto o America fo. Ele tau fisilingia o America beare o ke alo maku le fa kwilang kamai e alu ingi usila e sa ko me kiki musau vidi mai long kinga sa nela o ama mai o le malu luya o kilangi mai long kinga mai ia malu luya o kilangi la puru asi ka me kiki lang palanki a vai le ikalo maku langa wa mafua ngai malili o lo fie poko Fekwe kama yeki. Mam, wai. Mai lang foi kere falo. Ngo fa ku le ke aru ngi usila. La mo aru foi o kilang. Ole ko inga mela le ku punga. La ka foi ke fie poko. Awala nge e ko fai mingi o malili ngau kero fie pula ku ilo ke mai. Ami ngor kama yeki. Mai Lenga ngo fa ko ke aru ngi usila ela ko fo ke aru foi o kilang yo la lo memo o kilang fo ke aru ngi usila. Al ko inga mela ngai ku pu ila ka lu i meripong i sing ia Australia. Anga la ku ama lili yo i meripong ila ka foi inga aru ke aru Australia aru foi meripong. Alo lava ia o tatu fa dalo fa ina tatu ai ngai Samoa ai tatu tele ia tu fo tatu fufuanga masani ma fatali vo to ai tonu o mai ali tatu ai nga saul popo o mai oi Samoa o lo fia fatalo fa leu te fia fatalo fa tu ai ati o to uma o lo mai mo mai Samoa ia so uma lungo le nei proclam te do you know
O se tasi o Precious, e sili a awa i Amerika Samoa, yes, I believe that. A talo fatu, ka kou fasi ui mai Samoa, so wafe mo mua tua i Amerika Samoa ma manua. Fa talo fatu ia te outou umalava, o loo mafuta mai i tatou songa ia tutuila ma manua. E ere vai kai misa o lakusi faila ukala le. E ere vai tai misa o watu wai. O la tu te tafao watu i Amerika Samoa. O wala tulo. O wala tula. Uno folo elisi o tu fine saina. Sa no fofo ina wai e fe lo nga yo ai nga. Wale toi fo ile poru la vanga. O dia la tu. O malolosi a ile ekalesia a sofitu tuto tasi. Sistek. O watu loa. O watu loa. Pole me ole lua fe po se kai me ole lua fe male valu po se kai mi fapenga o la tu lola ia o ulau tele ia waile ile ekalesia sofitu ai no la tu ngofo ilo ia o ulo ku ia le lo tu ba e man tu for fainga na tato ai sau fo ingi ai ngai ke sau me se ama to ia tu no ifafo o ifo ile ke sau mai sa moa so ye ke sau e mapo loku ai sau lo le loku le lo tu ai lo ai nga na te no fo se kuiro fusiwa mo kuiro of kingo mo kuiro of wai io vai ubi poso ia fai kanga ma ero le kero kuai se e mo foi oi so fale nga e nga fai foi le ro ko mai ma ro aka mai ma o manatu ale winga la fai la utala waru lo ye tutuila la tu lo ma tu no forma ma se to fine la ma ia e ia la tau ma fai nga po faso atu le vanga dei true story la o wala tula e la tau ma fai nga si ekalesia lea e fai e la tau fa tau nga fo e o la e fai mo o tainga o tota e fausi ai le fato a fa vai no le malu tapu ai le nai nga i tafuna pesa o ea le no ulo ka le o tafuna fo ile ia le hotel fo ile le trade winds isa trade winds le oi le la kolosi no mo hotel tele le na ela ko le wala ngai ku ngai fanua fo io le tangata fo ile le o oi fo ile ngor ko inga vai kai na la ye le farsa tele ale asfitu to sistek nga wa ma fo na faila utala le o la tu loa e la me o tanga to ta fo ie o e tau sa ilinga mo tanga te faile fa tu ina ia fanda ile fausi no le farsa tele ne o wala tu lo tonu lo ma fo fa ia pe ia ina e auto viola o la kulo kongu lo ma fo fa o walu fe ma o ia e uia ile o la we kalesia le nga vai kai la walu le nga so se mea i lo teri tonu nga so se mea e avelo wola mo nga luenga le tu man tu lu te lu tu termina ia sa o nga lu e fo i fa tala i o e sa o kalesia sa ia le kalesia scripture lo pe sa ngatai o le lau ke la nga le ya I completely understand ile tu langa fo ile o lo ya ile nga luenga le tu le fa yo se me le mo nga luenga le tu o la kulo fo lo mala o nanga o fatu lo isi mafutanga le karesia la kakubo la ulatu te alu so soangi le avenga o kaku kainga o koka ele le fo ile antonu e fa fonga mai fo ile antonu de karesia sistek wo mo fo ni tele la u nga luenga so soani fo ima sa uma atongi le tau mo fainga o farsaranga na farsa tele le nai i tu na te lo e mori mau e sunga fa fenga nga ya ata tanu wasa ai ole mafu anga te fia fa so ai o I tanga o totani na la ingo uso o le moku le o kukuila ia o I ma to fio inga ia na fu ai no o lo o mare kele o le ngo le o vai e tulfa ile sau no nga a tanga tale ambe ru mesilia awa ngo o ai fo me ka o awa o ai vakia o no mai si nga pe ya o la walu fanga loa va tu fo pe alu o kia I mai le me ai pe e alu nga ilalo le sami mai mato wo o mai o fe alu wa I solo ai na mato fe wa I manai tangata fo I o le kalesia ia le kama fo le e mauti o for le tautua e fa mama toa tu lo le o to tor fanua ma no foanga ma
ia o le a le tūlanga e mawhai ona fisosoani mai ai. Ia fisosoani mai se le. Ioi, ke lo e sa kaunga o monga o le vai lua vai aso la uka whaunga. Ai o manga e, koi kiki a lua masinga, ua makoa manga ia le whenua i rika mana. I whenua i e le whenua inga o. Ia, fai ia ilunga le fale saa, umalo na faa vai fai ave i vivi te tele, fausia ina le fale saa. Ia, tonu rofo ile manatu. Ia wa tauni toi fo ia upolo me toi fo i mai. O le mafu angalana na mawailoa so o si o mala mala maanga i kele o nu o a manave ia matou fa solo tu le pito nu pito i manongi la vale o le loa loa o atu. Ioi le fa sa wa loa wa ku fa solo ko ngala ku ngai laudi ma te va aila o le se kai ngole o ko kai le un o lo isu mangongi o fale vo ile ataia. Ia. Ia. O fe matou fe vai e le isa ka e ki rongo fia la le au poru pe e fou atu. E te tau tota lava ma e whai ngaruenga a lai matua palasi ko kongoro o isu maro i ko kongoro of. Ia a ua masani ia le au spanko ia ma le au kuila la tau ia la tau. Ioi. Le peko soro kama se ma ku ule le isu ko kongore o le of. E le manongi o le wharia. Amo foi le Van Gam ma le Starkist. Ia. A talo fato i fo ia ila tau o ngā lulu e lea au nanga mo o mia. Le whalia. Ia. Fatalo fa mo folo fatu. So se sa mo ala volo maua mai nei por kalame a fai talo si moko e mata mai po le ale taimi te mai mo mai ai o e tonu ale te fai atu ai. Malo sa ili malo le tautua. Ma nei te le tato apatuna. Iyo, sa ua lololo le sa ui. Tato apatuna le sa mai nai tato tutuila. Fatalo fatu, mo folo fatu ya te auto mai le fainga ngofia to ngā luenga. Fasolo le tato wa proklame le vang o mai lola u fatalo faia i polu ke u fa pe u fa ngalo tato sa mo sifo polu msavai. Thank you very much. O ele faingofia le tau o le data ma le wifi ma tulanga fa pena. Ai o lo e mai mo mai le taimi lungo le proklame le tauta ya e malo le ona sai malo le fatu. O le feedbacks le sa o maua mai le tele o nei tangata Samoa. Samoa sifo luk whakua. Whawhitai le porokalame le tauta iai. Ua mātou i loa aile ke leo meo lo kukupu i kukongu o se o makongu. O se tato watunu. No mātou whapea ile o kukupu ngai mea. Ai whawhekai. O lea ua mākou wa aia kunga. E sa o le leile mea le pisa mai ai asiata. Yes. Mana tua mai fo e pea no fai atu. Whapea le isi unga kupuru pāloka. Whapea sa whaamoe lava ma whaamoe a tātou i se ngalu e whaafua e le fati. Sa tātou whapea a tātou o lai o keia mea Wafo e ngongofo asa vai ngongofo uporu. E se a fo i o ai lau sa vai. Ia wa se a koe avatu ngi ki vi whaasalalau mea e tatau ono tau si la fia. Wafo wako mwaki vi whaasalalau ngā whaasalalau ngā whaapisingisi sa lau tala. O le mea ale nā le uato mwai whale whaasalalau ia wha televise. Ia, e ta tele ti o le anga, o le au nanga mo mia, o la tau ia le koko ngia kupe a fuai o ngā maua tupe operator TV. So o le tele ala o mea na o porkala mea fo ie whaapikoa o aile a kampangi. Ai ina ua o le tele o vaenga pe fo na tau mawhai mai o tele tu o ilalu te whaafitai a isi o porkala me the likes of Scamo E.T. Ya, le taimi fo o le tano ava ia sa mato rufu masa vea le tele o taimi. Manisia au fai porkalame. You know, I'm only naming fews. O le toa tele male ano noai. O porkalame nei. O le whako a mangingo i malama iskanga ka lai ngongo fui fale a lupo, lai ngongo fui sa taua, lai ngongo fui a sau, lai ngongo fui sa lenga, lai ngongo fui li kuakangi. Eoi. Ai, na mato tau longo mua atu. Sa ia le mana duvo ile ya. O ko ngai fafu wai o le upu alea.
O le upu a lea e tele na tātou a. O le upu a lefa mai, o tau mai fafo. O ko ngā mai fafo ko kere o ilua maingi mea. Ia lela lau whai kua leska mai video le wai uma sau mau ilunga. E wha lau tele. A lo te vatua le example e prove vai lau tala. O ele te mafuta mai a sau, o ele te mafuta mai salenga, o ele te mafuta mai le tuotane, o ele te mafuta mai palauli masatu paitea masalolonga. Matua matutua. Nga e sila fia nga e sila fia fusu anga lea nga lela. Nga e sila fia fusu anga lea. Wa tau sila mai. Le la na le no fa ya tu ile va vio le teknolosi le o yai mato. Wa ko sila mai la wa ko lu wa vai oi fa nga sentio la tobia. Fet fai fusu anga sentio ma ro fo le sia onga le u te vai tu. Manisi o onga. Ele fa pela u te fa ya tu ona. O le ase si tu, o le winga le na le no te fai atu. Iu ke lola, ai o le whako ake i mai, o ele ke sava. O tau sila sila atu o tau alo ma whanau, ia o ni whanau o mai tātou. Wa o ke lo loa kufo ia o le video ia. Le kumu mai ai fuongi o nephew mangi o niece ma, I don't know. Maybe o le kumu mai ai fo ilfusu anga lea. A o le winga o lang te tala. O mea nei le mafuai na mātou tau longo ma mātou whamanatu atu Samoa. E maka ukia mea watu tupu le tātou watunu. Sa tutupu ele faufusu anga ni makeki ke fo sau sesi whapea mai ia ele yes. Ai sa le I whaia so o whapea. Sa le I whaia so o whapea. O le mea leo watupu. Ia se fa ya se fa lo telenga pe asauri le uso ya mau ilunga na te fa lo telea mai wa some of this o nai va nga share so mai le uso a le fa tatu proclame fa lo ilo. Sa kukupu kasikasia, sa kasikasia one in a lifetime. Sa kupu ingi vevesi nga avele, Sentio, avele mai a Samoa College mai o Chanel pesenga and so on. Sa kasikasia. A ole mea lea ua tupu le taimile nei. Ua fai fa mai malosi. Samoa e lea tunu ua tupu fa mai malosi. Ua matua le toe popolea. Mafua isea. Or kupulanga kongua le ua kule ia le mea pa ele le vesi soloi. O tamai titonu nei ma le laitia le ua tau mafaina matuuina yo la tau tino. Tulou. Ako vai o ko il fainga le fai ele o ko yai se ava fata ele o to yai se popole lava pole ase tula ele to popole fo ini fa salanga nei tamiti e oi ua matua ua tua fai ngata e binga le te fa toilet o le fa fetai le na o lo mai na inisi fo yo matua mai lato o le tau mawhai lava, e whai lo atu, e dau atu ia te utou, wa e se ale mea ua iaisi o tātou watunu, ka kou ke le manga ngā o ai le ngi wha mai. Tātou te le mana na o i le wha mai le, o le ale wha mai lea, o le wha mai wha leanga tupulanga. Samoa, tātou te le mana na o i le tua inga wha mai wha leanga kupulanga wha pia. Wala vai al wha mai o ko viki sa kako whewhewhe. Lava ko viki. Lavar ko viki sa fai ma o tele sa fai ma hiku fa malu le ola male soifua. Ai o te fai atu lau tala. E out of control loa le fa mai le o le fala au fa sainga le o le isa. I to tonu o Samoa. When it gets out of control, it's worse. It's much worse than the COVID-19. Yeah. It's way worse. Tau te sila tu o tau le tu nuuru i le Stasio Stetio America le o i Philadelphia. Is it Philadelphia? Le dele na pu e mai ai video fo ingai. E le ongi make up video meanga. E i nei tangata fo inai e mo e o observe e drive around. Nga kova ai la i ai tangata drug addicts. Le la tau te whaonga inga la e le ngaka la o le aisa, heroin, or steroids or mga mau mea cocaine, you name it. Yeah, la tau te whaonga inga ki vai pingi living zombies. Yeah. Me tonu ai e tau pini mi tula, megi mi kula feo ai. E tutu mai mangala. E ngawi solo ulu. O isi teimi e te vai e u mai lunga vai e hu ila lo ulu. Tulau lava.
I'm sure o Philadelphia le tele wa te roe tele ai nisi o state of America o ma fono o to mai America la o la ku kele o la ku e ke mau ai so se mea le lei mea le anga mea o fa le kongunga o mea pa ia o mea le pa ia ko zo America ya o mama ya i mea u malava tatou te fai o le nei so fuanga so se lalo lang yes ai o mai la ia Samoa, which is America, ka se populations. Fai kau fia se lau afe milionga. Ma le nei populations la iti o Samoa, tau se sila tia tonga matua out of control. Le o fo I fiki le kulanga. O Samoa, founded in God. Le ko kisi la mai ngai yaka ia wa tele o mana play some of the videos ne te ua fale tonu tanto live pa ava pe ma fai na fai e feature to ai lunga e misa na inisi o ata fata ita ia mana tua la tato wizamo ka ko kele manga nga o ai meia o ko sila ku I ngisi o le la le fa to nga vai nga fa pe o to vai o sa vali pa vai o me mo nga si ka yo ka mai le lunga le wa tele do vai tato e to fual tangata malana tuli manu fai e ia nga mea vai sa vali ma voringa pe asa sanga I luma ele fio I luma tele o afianga nei ona o meu tulanga tau fuala au fasaina ai mai se ala le tama matautia lea ia tamai o le aisa ia o ko vai mai lai tu ai nga ngofonga ia lea tu ai nga tatonu le leu te fai atu ai o le mea lea e ono o ai Samoa out of control I mea leo fala au fasaina lea ngai tasi lea vae ngai sau markama lea o le nau I fala au fasaina o le faale kea ai e lead ai o le homeless e ke alu ese ai malou ainga e te alu ese ai malou ainga e matua e mau solo I lava wa avea le awala tele mauno fuanga wa avea wo wa matana tau usolo au kanga pepa lava iyo wa avea lua 24/7 o mea mai e tutupu tari tonu mai o ele sila asanga ale vave faia se fuanga fa atatau ale faia se fuanga fa atatau o le tatou fai ngā malo mataitai e fai ma fai se ala fua e kao fia I mea Langa o lona whaale tonu. O le solo mua mai kaka maualulunga makangaka kai. Mangisi o kangaka fai pesi ngisi. Le kaula mua I mea. Tato tu malolonga avoi mai. Tato wo tato wa faburia ngawa soifua mas whanau. Ia amatatua inisi vaenga o li tato whasoa madali ai. Ia tato au po o mai runga o proklame. At we Roofing expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Lelei o ni vaenga tasi dua. O lo tasi fituiva tasi dua.
Sa alofa lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. Tauna iai. Now, whapea e poi ka mai kingi. E nana uva ia tu whapea e poi ta mai tinei pe a whapea o le ua o le vai aso o karinga malo i e whaingi. Ai o aku whai kau ai ngā maa whapea o lea e whai asia si ngā malo o taupulenga a ngā i le tātou taulanga ma le tala whatai o pia walanga i pāto le vaenga e asi e tātou maketi ma tūlanga whapena. Ai ngā pāku ai mafusu anga whapea i ngi ka maiki. A o lea e fusu mai ma tō ni ngā onga. Ai oe. Ia, o te le tau whai atu tu lou langa o atai o te vai atunga o le involve mai le kolisi fo ia se asangato Iosefo manisi o kolisi. Malua faupo o le moenga tu lou lava o ta ua langa o le tate tilo atu tō ninga le fua i eila utala le whai atu. Ia o ngei fo ia o le o nei nisi o nei a onga o lea iai mo warning mai la kapi. O le iai warning mai tūlanga o la kapi ma tūlanga o vanga whapea. Nei artificiali ai lo umafau walanga. O ka mai kingi. O ta mai tio le matua la iti a mafau. E whakula ka kala le. Psychologically. O le matua la iti a mafau e mua mafau ka miki. Ai mafua o nga makua ke le afianga o mafau. Ona ua iai mea ua filongia ai mafau. O ai la kau ke kuua iai. Si whetula utala lea. O ai la e mawhainga ka kuua iai le whaaleanga inga o mafau. Ruining our streets and ruining the minds o ka kuwhangau. A whaila o lea iai ngi ka ngaka o le malo. O iai ngi whaipule. O ngi mingi ska. O ngi kai. O ngi CEO. O ngi whaipisingisi. A whai o lea kou kei kua o mengi. O le ale ko ai ngā mafau ola le ia oko. O le ale ko ai ngā kaika i ngā lea ke kau mawhai e ke sau e kaika i ma e kau mawhai e ke kalangoa mai ai lea kungu. A o oe lea e makua maka ukia le involve me kau drugs. Yes. O au lapa ka inga i e ke sau e kau a mai ka ngaka. But you are the real drug lord. You are the real godfather o me kau drugs. E walang o kai o mai e whai mai ia kula fongo. E ka kaunga ki ngeia ma shut down nei. Operations ngei whapengei. A wala mea o le ama whaino tau o mai e whai pe a whapea. At the end of the day, o oe le ke secretly e lafi kuo ngei mea. O le mea matautia le nā lea le no folo uloto. I le mawhai o na whai o se tātou ngā luenga. Ko e pau wale o le mea le, kau ke wawai a kuai. Ma tātou whinau atuai, ma tātou pisa atuai. Po o whea e au kako kai ngā whiriwhiria. E o mai se i kali mai mawhai mengi kala o mea ia. Ministers, to be honest, they are not enough e o mai e kali mea ia. Yes. O lau kala mōngi ana ngā kuloua lenga o le ua umana whata o tofofua ngā le fionga tama i ta i pāle mia i lana whai ngā mālo. Ma whaapea mai, o lau avatu lava le wha moe ngā la tau i minister. But I can honestly say it's not enough. O le mafuanga o le not enough. Le ngai makua fefe ha mingiska ele o fio mai fo i mingiska i rungo porkalami. E whaatala noa, even the Prime Minister herself. Sila sa ukang oy fa e mo kul kilipi lea. Ta sila tunga lunga. Fa fonga le leia. Lange ke uko fa pe mai. Why is Asiata all of a sudden lei? O to mo mai fo yor kako por kalame le se por kalame fa sus fa nga malu. O kako por kalame, o le por kalame. E kau ma fai e mai kongu le ami o kongu sa o ma le fai sa o le ami o tonu mo tato wa tonu. Sorry la pe ke po le ala vale pa ki e ke yai. Po o le alava. Ai afa pe o ele ke kai o le afima e kaula mua i le fire corruptions. Sorry. Ele, you are not safe under tauta iai. Yes. Okay, be honest atu lava. E ka ke le vaenga ke le pe afa pe. O le ke o ele si le whainga malo. A o ele si le ke la fi ku o le whainga o mea le sao. No, I'm not your friend.
O lea wa atoa le leila atoa le tausanga. Atoa le le tausanga o tau wa mo le fionga le tamaita i parimia. Pe mo so na vano e lunga le prokalami le tau te iai. No reply, no response, no nothing. Ko whafonga le whase a mainstream media si a mātou New Zealand. Le lau kanga se aku. Ta sila nei o whai prokalame e ser o fia iai. Kamba leo check longa ingoa ingai a mātou. Le whai prokalame le Q&A. Ua matua paso, tau whafonga la le whase a kamba lea. Le fo e whai le mātou pāle mia i nei New Zealand. O ngā ua lafi. Ua lafi fo i laksenia. Ua iloa fo i laksen. Ua whai tau o naso. Le lau kango se atu. Whafonga le leia, langa e ka ua le vai, e ta ua le tali mai o le taitai. It's part of a democratic fairness i tūlanga tau whaasara launga mara sila fia le tunu. Whafonga le leia i le whaasea le whaasara laulea. One of the mainstream ya mātou New Zealand. From you in recent weeks and months about politicians who are prepared to be interviewed on Q&A. It's now more than a year since Christopher Luxon was last on this show. He's actually never been interviewed on Q&A in his capacity as Prime Minister. We've requested him many times. We've asked his team what dates would suit. We've tried to work in with what is obviously and understandably a busy schedule, but so far he hasn't appeared. Just for the sake of context, we went through our records and the last national Prime Ministers, Sir Bill English and Sir John Key, were interviewed on Q&A more than 4 times a year on average. During her time as Prime Minister, Dame Jacinda Ardern was interviewed on Q&A twice a year. We think there's democratic value in putting questions to politicians of all stripes, and we hope the Prime Minister agrees to be interviewed soon. Lena, o tau whafonga mai la. Tau whafonga mai fo ile. E ka uari ile ko wafi o mai e whakalangoa. It's a democratic value to the people. O le ko ke kapisa, ma ko fai mai o ko kai whaake mo kalasi. O a winga whaake mo kalasi. O a whai ngā mālo whaate mo karasi. E le whaalilo lilo, e ke le lafi, e ke le ngungu. E le ingi whai ngā whaake mo kalasi e whaalilo lilo ma wha ngungu ngā whai. E oi, o whai ngā whaake mo kalasi, e ko ke hawhiwhi o mai. Whaafisa ngai mai se i whai aku ngia mako whisiri. Le anga e le mawhai ngā whisiri aku le lua se lau mong kupu awhi o Samoa. E le mawhai ngā lako whisiri ka ikasi aku ia kou awhi o ngai pale mia ma ka ikai. E le mawhai. E whai le leo Asiata, whai le leo Savea, whai le leo Pai Mala, whai ma whoever. O leo ngā oroko, o kele ale ko ke sila mai. O lea te sila mai tau awhi o ngā lea. And this is my direct message langa o luke whai aku. O lea, I'm going i le whai ngā mālo. I le kaikai. E kou ke hawhiwhi o mai kou ke whaakalangoa i nungo porokarami. Mau ke re o mga o susungu whaapapakiu o kou kurou. A o le whesili mua kūla i mai. Ai se a o le he mwhai ina tau hawhiwhi o mai whainka kou whaakalangoa. Ai se a. A tau sila nei whai ngā tuila epa. Let me say this. O kere whaku, o kere o whapea a me o whatu, I'm no way near vi fuaku le epa kulo. Pa tato alu le issue. Pe pepelo, pe le pepelo, sauanga kui le epa. At least, o lai ai longa sen se e sau e karangoi kangaka. Yes. At least, pe angoa, pe la pisi, po le alavangi me e kauke whaingoa ingai. At least, o lai whailoa, lai karangoa. Le angore whaakarangoa e mangi ngoi Samoa. Ai se hawa kou ngu ai. Why? Why all of a sudden you've gone quiet, Madam Prime Minister? Wa fiangi fongo kanga ie ke malanga ia kungu uifafo. Wa fiangi fongo kanga ie ke malanga ia kungu uifafo. Ele o fiangi press conference e whailoa mai o a deals ngai saingi o. Yes. E ka kaunga whaailoa i lea kungu. So se kai mea e malanga i se peresi ke inge po se pale mia ingi fongo mangisi whaavau malo o issue ma mea uma sa karangoa inga. That's for the public interest. Elengi mea wha secret, elengi mea wha lilo mea ngā. E ka kaulanga kou fo i mai. Whaingi ka kou press conference po ngi press release. Ma whaapea mai. O le whono tanga le sa whai New York a tai o atunu.
Sa tala no ina ai le swing o le tau, ma o lea ua iei sa moa i lalo pla, whapenga. Ia. Ia la sanga whai ai whiara ngā le pisa ai whawhenga wha mangingor ka kua kungu. Feoki mai isi kangaka, feoki mai malu le malo i line of duty, maali liu mai kangaka i rungo wai erkise, maali liu soro mai isi kangaka, ai rea ia se kali ar kako malo o whai mai. Ya. Leu te whai atu, no, I'm serious. Le ai ma se talia mai ma se afio mai, se whais kako whakarkalonga. Lea au te pisa atu pea. Aua tau te whaaleango mai e media. Ngā koukuku wat. Aua. Absolutely. Aua tau te whaaleango mai media na fuai na tau mau malo. Leanga o lima ngasi ia ilunga. O lima fo ia koe whaapaka kua ilalo. Yes. Nau leanga kako walolofa i kangaka. Matato wa ai tangata. Awale aia ulu tuanga i ta isi. O ai fo inga kau whaase se pea la warning e whaia tu so. O le tatou porkalame, whether you like it or not, that's up to you. A lea o ke whaia ku so. Ngā māngai asia kako wā mio, ngā māngai ar ka ika inga la fio ngar kama ika iparmia, ngā māngai mai in the first year, second year. Ngā ulu loa i kokongu le whaukua leanga. Yes. Say we've seen it, we know it. O ula ia mala la mai mau. La mai mau le toe lau whaia o lau nofo inga. O lau toe talia o lima na tongia o ilalo tu lau whaafonga le atunu. Kuloua. Le la atoe fo ia ile mea sa whaina elo i lau tula i mai ma le taimi o le amatanga. Upu monia ma le upu tautino. O lela e toi talia. Lela e toi fo ia i lima o na whaina elo ia te oe. Tulou. A lela e wha kua ngā ika ngā kūla iai. Aua ne ingalo. Koe kasi fo i male a whakausanga. Sa oe le pese a misiruki. Koe li lima i fo. Ia. Sa oe le pese a misiruki. Ia. Ua koe lili mai fo isi aula. Ua koe lili mai fo isi asimi. Ua koe lili. E koe kasia male a whakausanga. Koe fe lili mai fo ila ia leile atunu. E tou te le mauai pea na mea yo tau lima. Ua ka mamai sa moa. And this is my prayer. Ola ulea kakalo lea kung upele. Kako whaia le wha maongi o lea tua. Tatia ia, you know. Maka whaasoa ngai maresi se kasi uso e pele ia kia. I won't mention his name. Ma whaasoa ngai waloloko ar ma whaasoa. Wa maa koe kilo ngai. O kangi maa inga lea wa afia il porkiki. Tau te lo auto. Whaiar ma whaasoa ma si uso lea. Maka ngofi koe reviewer enga kalunga whanga uma hila uporkala merenga ia tau te iai. Olangi maa inga HRPP. Wa makua i yalualua i heiri programe. Yes. Lela u whaasoa tuale vaenga lea tatu oilo malolonga whaafiloa ila uso. Ma whaasoa male uso le whamai kala se uso le kia. Do you know Asiata? We have so many family o ile HRPP. Wa makua i koe lai le programe. Ia, whamai kua makua e le aloa i le pānga o le au vaenga ia. Kako ainga HRPP. Do you know? Aloa lua whamai lofe silia se uso. What's your stand? Do you stand on family? Or do you stand on party? Lofe silia se uso le mai. O le ala ukui ngai mea. E te tū i pāki pe ke kui ainga. Pero la ukaringa o whaie. O te tū le wha maoni. Yeah. O ke le kūingi pāki. O ke le kūingi ainga.
ai o ke ku i le fai le mi o ko ngol ma fa ma ongi le tua pe ka ke ainga ai e ke a mi o lenga ma e le fa ma ongi e makua liu liu ku awe kuro pe ka ko haru nganga o te le alo ia we yes ola ukaringa ngo fai yeah fusia o se uso mai that's what we need leanga believe you me e yai fo yo kako ainga o nga o loku nga mau wala edi nga eli mai ya loku nga mau le la kausanga lua kausanga o eli ai ro ainga yes our love te se eti ai le ata mai luma I often say this e ele kai mi ke ro konge kia maskanga ka ese sili aku le alofa mongi sili aku le look after o e malu ainga ngai lo isi o kanga rua pala la si fa kasi mai ngi so ifua sa lo kala yes le anga e ka ko ke so o kanga ile me mongi la ngai o mare ngi yo langa ka ko foi ka ke kuku kai ko kasia ka ke kuku kai ko kasia i ru mo le aku ya e wo fa yak le la nga ka ko ke manga nga o ka ko pa loka in kai e makau ile aku maybe or mafu anga le fa pe ka ku ka ngofi fa pale mia se pale mia e makau ile akua e fefe ile akua ya awa ka ke fa pale mia inga ngi kangaka e nga onga kapisa ile akua ai le ola yo la ko wola nga le fa le wo kala ngwa le nga e fa ka kala sa vili e maybe or mafu anga fo ile ala inga fa unga ile fia banga o su se ami o kongu ai manga nga o fa mea manga nga ya le nga o mea la lo ke fa ya ile ami o kongu maybe e ma vona o fa yatu le wa ka usanga le o tau ma fai se fa atala noanga malana fionga tama tai pare mia le ai ma se mea ua maua ala ma wa vango ala ke le vango fa kala ngoa e isi fa kala ngoa isi no o te le fa yatu la a me fa o la me la no I'm speaking fact anga ko malanga mai nga wa i ko ulua i tu le fainga malo maua tatu fa atala noanga au mai ko polo misi o kai mi ko ke mo mi ai mata upulo tele fa atala noa male tunu don't hesitate to reach out now o la ile ka kai pale mi wala nga ama ko imedi me piele ya rusa ol pale mi e alu au vaenga e alu ya anga fili e alu au vaenga ya leva ya pale mi po mentioning ale ngo anga fili la ngol fela kusinga pale mi maybe o kanga kala ngai ke le lola I don't know. Po ono mea makua mumusu haka nge o sa mako whakar ngoanga le pare mia. Ai mana tua me fo, o te le fefe ta watu le mea le o kangaka nge le fo inga whaia kuila epa. O tangata nei, lea fo isa ile administration na kuila epa. O lea lai o mai avea ma administration na fia me. Enga onga kingoa ya esau, ai leo ya kupo. Kusanga onga sui ya le heading. Esa o kaku nga onga sui ya le heading fo ile lor kaku kusi. O lai copy and paste uma me uma. Ya. Enga onga sui ya le tairo la wa yai wa leo koe Honorable Prime Minister tula epa sa ile it's Honorable Prime Minister fia me Naomi. O le copy and paste o kanga ka whainga rue ngā ia langa copy mai o le o koe paste uma wha pi ila roi. O kama fo ia le matua wha le tonu o tangata tonu ane le whiriwhiri kangaka. Kangaka ia. Langa fo ia le o sila fia uma le fiong. Pauana me le fiong ar kamai kai pare mia ia. O le wala auaku langa whailau kusi malanga CEO ma mea uma lava. I need this done, I need this done, I need this done, I need this done. Pauanga. Ia wako vai aku le awarding nga fo i o mea ia whai mai ia ngā ale pisa ma le ngulu solo ai o media i sa moi me ia la fai. Oai. O tangata i tonu i ro fisa lea. Whafonga mai la lau sunga anga fili Shem leo. Whafonga mai ngā i ar CEO ar pale mia ma utou uma. Po ai lava le receiving a imedi. Mo mia sa mako whakarkarangoanga ma le fionga kamai kai pan mia whamulmuli. Ioi. Oro koe kakalo aku nga. Ale ai. Io tau whautanga malili e ila o watu o te aru watu ai. O te le popole lava pe tau te feitai. Yes. A whaia o ke aru sao whapenga i a kuila epa. E leise mea la kako a fifi e fua le aru sao o kamai kai pare mia. Pe a le whaia ma le susu mai.
Se fai ka ko whakarakarangoanga wha mole. Yes. E kau, ala mole koe whainga ko whakarakarangoanga. O le ale me wale whai ni tātou whaatala noanga I mei mahe a mai. There was a fongo in New York, whaile fongo I Kangaka, whaile fongo I Whea, whaile fongo I Whea. E leo manino le atunu. Oangi mea nga discussing ei fongo. Oangi update o ei fongo. I maha e ro vai kaimi, ai muli mai se sika ngaka maua enga wa saingi ngaka ko deal. I'm just saying. Wa whaingi deal, e leo mahala malama ai kako. Anga ka kaunga mangingo mahala malama. Ele te tau fo ilo utali tononga, tulo wa. Ka so ufa so e fanga sa wa kulo le fa fonga maua sa mo. We often at tatu te fa fonga sa mo ai sa ngora fionga ka mai kai par mi am fa pe. Ya o we ris kan ka si so opio ku epa. Well, to me it's different. Ese kulo wa. No, wala le wingo la tala. You are now a prime minister. Kulo o le ala wa ave palmia se kai pe yor ka fuilele a fai sa le masanga kau karso ia fa masanga kau karso o langa o le o suilo kulanga o le position le o yai o le position de taunga ele a unga kai kau kala e sa ngoa le anga o o le kai o le me fo ile leve vesi so o iwa vela o wa umanga saule mingi ska fa masingonga fa mangingo mai le kula fo ko fa ofior ko ke unga fa fo ye kula fo ngo fa masingonga fo ngo so fa o manga sa ngo mai le mingi ska fa masingonga ele kalia kuila epa e oso me akuila epa fa vevesi fa olo akawa e pepelo e a sau ilunga le CEO the CEO ore kangaka e piko sili o nga mala malama I mea I so se makanga ruenga so se ngaruenga ka ilo fo ile ona pe laka lo nga mala malama ilanga CEO wala ngo CEO ko nga makua so se question ale nga saure CEO kadi e ka siar kala kuila epa kasir kala li mongi ai ele mafainga ka ku eliminating mga kuila epa mali mongi because they are members of the parliament ele ongi la wasa kudo ele ongi whaakau whai. Ele ongi pangoka. O members of the parliament. O ka ngaka kau o loa. Eoe. E fiu wā la nga skamo John Papari I e tai malelangi. Vai le whale anga nga me ka hakangi or kamari anga o skamo o Papari. A le wā fifi o mai e kari. Le anga o sa nganga fia me. O la ua yei mingi sky so kari. E le ngungulua ya. Ai whaakali se isa ngoa loa le fionga ka mai kai parmi o upo fai mali fa mai an fai e sala ia mali ma vai ko elau o nga a mia leo ko or saviti ya o upu nga le tunu a fai la ele lava ele enough le kali le mingiska malanga fa aurulunga ile fa mangi ngongo maka upu ro fevesi ya ia ka pa roa ko or savili ka pa roa ko kangaloa upo le tunu ka pa roa sa fa piko le fionga ka mai kai pa mia a fio mai o lau malelenga o lau sa ngoanga e lango malu wai le va o samo ya ngo va ku va benga a malulu samo fa fonga fo ile le ka ke va ku langa ile fa ngo fier va ya ku ile vevesi ele fai ngofie vai ku vevesi mo ka mai ki kaulanga ele fai ngofie ka ko va ya ku maliu mai le leo maliu mai le leo nga o mali liu ai le lo po hangi mafuanga ya la vea mai le ka avale karianga mai le ka avale la vea ku ya RSE la vea mai pai mala fai mali liu mai sole wakaka mala mea wakaka mala ala sanga ngofo lava ai le se isa ngwa mai le ku o ko kai Ei. Kalua nga sau ilunga le mori mau Samuel. U ke le fa pe o ke fa. Talua nga vange ilunga le melea. U ana o le ta amala lava me tutu. Ya. O ka vai ku fo I le ma e o se o ko finga fa sala lau le fionga ya lilo mai ava mai nga ia nga post le ngai wiki o alofa ku ko finga fa pe a ka yoso songa ma. Ya makua ila lau mai lava. Kwa ila lau mai lava le pi o le lei ko kongo makanga ruenga o ko vai la ja moye o pepelo me ia mo ke karkalango ko
even ka ngaka ngai ko kongo Samoa. Wa matua ta oto manino le lato va ai. Corruption to the max. O le ngai lava nga o le ngofo la sanga fai ai fer ka ko ngofo. Ya. O le wa anto al tino va tausili. Na ona fa mo to tato was fa na o le wa ye tato le auso no proclame. Ai na le tope to tato was fa na e fa wa ka ko fa so e uma. Le la au mai mal auso lunga. Ia manisho me wo tupulanga na mafua mai nga breakthrough ka ko fa so le ma to ya fel fa ia le tai sana saunoanga matulang. Mata va ia tu male lo fa nga o le nga wa lo fa va ia tu me tupu mai samo. Ta mai ti wa le to ye se. Fa kua oiole wa le ko ye se kua oiole ngai me o va fe lo longo winga makake popole akala ku e koso kula ka ko inga fo ile le se afia file malu o karinga longo winga i fo ngai kamba ki nga oi ka ika fasi ka ika ioe ile wa le to ye se avata i ma fo se over le isa ioe so ese me fa tawai a o ka ngaka ia la to te fa vai la aua street mo tato wa tunu Samoa e hiro ka kongonga e faisi maurulunga ko kongore malo fai asi maurulunga ka ngaka le la to te fa poisoninga tato tupulanga asi ka ko mo mo tato wa ya so ifua ma tato wa sofana to lo lava tato tu so asofana mo ya ola tonga lima tausanga birthday happy 5th birthday Zeilala au pa au Antonio Mata ya happy 54th birthday wow lima sfumar fa tausanga ya ole tina ya Zeilala au pa au Antonio Mata ya upu Leone sufitu ia fa pa ia ina ila do ila upu moni o la wa fionga o le upu moni le o ka manga ia yo le aro la ka fa so fa pingi ka ke kuku le me mongi ai sa ule mau mu ai ka kala me ka kwa so fa nga ule me mongi ai ia fa pa ia ina ila do ila upu moni o la wa fionga o le upu moni le ma fuanga le nga momusu ka nga ka fa le upu mongi ma fai mese se o le yo ngia fionga le akua ngor kala nga sala mo ka vika se la usuiva fa mai o te teu wa fionga i lo loto ina ne i o wanga sala la ona ia alovanga mai le tama male fanau e nei Tacoma Washington ia fa popo joy malo fanga ia fa asfanau mai asiata maritato por kalame ia anti oi fo ile tina ia Zeilala ole sia so fan na ola jonga le lima sulu tu sanga pole upeli aulo ole mai tai ia Melania Fido aka Queen Poki yo oh my Queen Poki. Oh, my good boy. Lea la o mai ka ngakare I lunga ka ko. Ia. Manuia tele atoanga o lo lima se furu tu sanga le so. So le woro makua fo ila Poki la ko viati. Fa vitai ile tu ona oi. O manto mo nga malo faanga mo oensia utina pele. Ia alo fangia ele tua fa fualo lo soifua. Mawale malo si le tino awati ute ma faiva e te tono le tatu ai nganu umale kalesia alo fanga mfamanianga mai ia ulisese fero malefana e ni usila iso le Pokemon. Happy 50th birthday Queen Poki. Ia faisa ukala ke fie tele to finele malana foi au unanga. Sa mo te mo te felo ai sa mo ai langa ile se ma fero inga mo Poki. Ona na pisi lava pe o taimi o le tō Samoa. Ai o te vai a dia Poki. E fefe wa I mai male ta mai ta isa matou wa onga. Ta sile nei gangsta lo matou tausanga. Ta mai ta ia fiana. Le ava sa. O te le mai loala. Po le pe tau ainga Poki ma le to fine a fiana. Ia no vai a fefe wa pe o le manager na Poki. Ja, Maria Dulo was soifua, Queen Poki, Pokemon, ja,
le anga e au te ilo e te pisi ai fu ina ele saurunga le tauta ia ia ana fu ma na ia lo po kala me matia tia alo fatele atu ia manu e tele lo wasa soifua le sita to wasu fanda to super lo sanga o pesetari moni maiava ia manu e tele la tonga lo to super lo sanga le so ia mo lo malosi ia mai se fuanga ai mai se fuafuanga o lo langa mo le lumanai ia vea oe o se taitai le lei tonu silo ainga i tu mau belo lo tolofa i tu fafine taito tasi o uso malo ainga ai mai se o lo tina e alofa fa maoni mo e san I love you always alofa anga avatu i lo tina i Flatbush New Zealand aloina tautai au sange sua le sita to waso fan na ua tonga o le lua suma le lua tusanga o le afafine ia Helen Falo. Maruialo wa so fanau Helen Falo alo faanga ma famadianga mai lo mam malo ainga uma i California. Happy 22 birthday sweetie. Fabrietele lo wa so fo me aseta foi ya mar proclame ole tauta ya e mo o le afafine. Olisia so fanau ole tama au le leile ia Johnson Gain Lalopua. Happy birthday, baby. We love you so much. But God loves you more. Love from your parents, Louis and Jesse, and your uncles and aunties, Nana and Papa from Samoa. Love from Uncle Asiata and Hannah. And Liu and Papa Vauliko. God bless you. A little monkey. Happy birthday, Johnson. Tato felo ai se aso fo yo le nei weekend pa mo le tua ya pa u tato wa so fanda u tonu mai le rivanga le fefi tato atu malolonga a fo i mai fa felo ai lope matasila polisilio le motonga ai mai se o le urupo wa lawi loa ele totele o ilanto we malangatu o lo nanto wo pipi i mai lava i faleolo luma o mateu teu o la fanga te tasi se yo o tu lava i fale ula ma vai toloa o le tamba na fa malemo ma fa te fele vai mau hunt. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe wha moni Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo wha wau pere tātu wha bitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe wha moli be ae wha ngai le Pacific Easy mobile app. Olo abano fo le direct transfer te posi sa wai lo tupe le tātu account ma wha tino la fo ino tupe wha moli lungo le telefoni ai nga wha bitoa. I oe wha saone loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai wha ngai le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe wha moli. Olo abano fo yo tātu ofisa yo tara o tāhu huma mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa waru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Seal plumbing. Oh no, my hot water has run out. I can smell gas. I'll see you soon.
No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. See you coming. My hot water cylinder exploded. Help! There's no more water. I'll see you soon. The Colour Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Colour Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tebra batile ua luas furu minuto chau chene chula lima ele chau chua fa wa Blue TV mal proclame le chau chai fi fa lo ajo le ua ajo de chino va chau sit oi le to tasia ele o le fo u tau va ya to le emo me ma chau moli la no mumu ele au mai ia le sao o le ainga ai o tu fi fa lo ia tu ile alo tutusa io e alo tutusa i lunga proclame ia longo winga u fa alo tutusa ono i la ro u tutusa ia maritama na fata fea io ile vai pe fa male mo de vai o tato fa langinga o masania ile tanto wa ia fa malulu o le tu vai tu le au me sao e fa talo fa tu lo fionga sila ia e me solo so ia mau ile dei vaenga o le afiafi ma lo so fo lo te vai tu pe yasi la o le isala e au te vai tu mau ale o tanu malala po se me ya ava tu pe le ma no fa talo fa tu ile lu au va fa mangingo mai de mele ke ru ia ma kwa sui so me ke ru talo fa sila ya la to fa vai Malaysia ta ya ale me se le sa mau ia o le linga male fianga le roto le nei tu la fia fiwa o tato feilo ai lu monu o le tu onu o le vi inga e fa fo ile tu tato a wai ma oi lo sai le fia fiwa na ta mua fo ima ave fa mo ile tu le ne fia fia ma se o le fa tu li ma le tu no le fa fonga mai le se tato o tu no fe la vale ta fon la langio o mo mai le tato po kalame le ne fia fiwa to ho tato toto ia o te longa o lo malanga tu no le to in o tato po kalame to ino tu vasa ia fa talo fa toi le tu la to nei sala elu ne atu no i sala elu le ai ma fan le vai tau ia mai se o le so ia mau sa mo ia po le pale mio le tu no fiti ne via fi wai o ke vai ia lo ia mau ia ke unga ia mai piki ia o ka ko kala ngoa mar ko inga o rampuka ia ne via fi mau ia ma lo na le uso ma no jata o te tu po kalame ia mal tato uso lo fe ngai matato ke mo ne via fi ma lo se fo ia fatalo fatu ia mai sala elu ai wiso te lo fatalo fa sala elu se ko mosca so ka inga ma tato fita o mai fa sala elu a pula vina ka mau ia fai lo mai po fele te ia wa pongis wange fu ma mei ko ia ai ma lo se fu manuia ia fa fero ne vai la fia sata la to fa vai balai ia fa fero I foi
e la fionga alu pe matasila ia pole songa foi le pule o tato kompani o motonga o lango le tato proclame ia son fua ia maso fai pe o tato proclame o tato ia ai mas le fa fonta po ia so tato o tuno ia o sama fai nga o po ia o le o iai ia wai ele ma fai nga suia o po ia mai le vavau o ai fa vavau ele ma fai nga po le pe kala ngo iai pele ai ia ele mafaiaga suia tulaga lea io ia e faafeiloa ina o tatou mamalo le atunuu foi le faatasi mai luga tatou pokalame ia matulituli mataʻi foi lenei pokalame i afiafi o aso taʻitasi ia po fealava le itu o le lalolagi lo e mafuta mai ai ia faafeiloa atu mai samo nei o le ao keiga i siomaku ai io ona o le tulaga foi gai o kulaga o le inkagiki lei pi loko le nga hoi le faari ya o le mele ka ke muso faari le sio banga le ke ya fa filo ya to siata fa filo foi le mamalo tato o fanga renga foi tu fata siata to proclame ya malo fa malo fa tai le la mo wal fa talo fa mai o i ai pa ya shalom shapat shalom shapat sila le se tau fa valanga mai o le fataro fa le shalom shapat o le so no fa winga nga le shalom shapat ole e te tai lava i le siri ese o le rio o le atunu o Israel i wa pe o le si fa ingo ina le o le siri ese le langi o shalom ngale ka ia nga ia le whaakarofa lea le atunu o Israel i le nei fiafi pe o le mele ua tanga i mai le nei fiafi patu foi le lauto whāna vai malae ma ai masele uso ea mau le ia o le lango lava le whaatala ura mai aniso tai o le atunu tatou lango mo Israel le nupa ia ia le la ua ala ia le nei fiafi ia ua ku'u i lunga le fuo le mangumalo le fuo Israel ia pe o se tala i te ua whaafisiri mai voi se makua wawenga o Israel le yo le aka ke ngai i le kauranga ai nganga kau hole le lunga i le nge o te whata alo whatua e eisia uo le make a mau nge eisia ta ai mai se voi le si la fia e mau ia o si usole o si to ina ia tuiloma le asant o le tuangane o tupai le a machera ia le la mate inei ma tuiloma o le tau fuafua e whai nei le whai poi ponga nei le stona inei i nei e fai ai nei pia e longo tua o ma le usa mau pe ata nu fa mo le so mata ia pe po fel me fai nga ile fa mo le ai fa ta lo fa le usa tu lo mata mai tu lo ma le e nei sa mo termine ne fa fi zeta malo fa tai ia fa ta lo fa toi fa felo ia joy fo ile to fa tu lo ma ia lango le tamo na fa langi nga fa mo le manu le tu si vi fango te tai e lua ia ta lo fa toi malo fo ile la toi ia te lo mo ma to felo inga ma tu lo mai Queensland stemi ia la fo ipe mai a fufuanga o le la wo va ia tu o su e mai de telefon ia le ale tatou saori o ke fa ku fo ila la ukala ya ulua o lo fanonga o si o fanonoanga le va tu pea pe wo lo fata mala sila la usunga ile lo tu sa mal tata mana fata fia o pe wo ka fa kamala ile va ingor sao o le wa o fele na to fa de sa o nga loi ma de telefoni ma me fa pea a wa public mai tele su enga le talo fa ile sa o va na tau fa lo me va nga le fa mon mon ia o sauli ma voi se tane le uso ama ia se ata te fa malu lua tu lo finanga ona ma ua mama o le mate nei o le tau malai na to ai tau no e tu bas i nei so o ma musu ala mate o so o yo na mo tai lo dik ona le fe ngai man fa le la ia o le to se ho yo le se ona anko ia e pe tai ane o nga ngai ia ke longa fa pe ai wa ka ofisi me po le mo ko ngo joina ku o ke savali mangi e vala umar pinga e fo yo manang fa ngo fa pa mon mo le pere i chau i ku va sa ko la fe ka ngi sika mai ki fa ai se o yo le si pere po ka na so lo ke fa ko ri la ko ki kia o kan ko kai nga mo ri o so e mai ngi ka pa o se yo ma ka la ku le po ka ya ai o le tulanga le telefoni ia vai le fo da ka ke le lo ka i ka de e si ata wa ia re ko inga se kulanga fa le ko ngole wo ko ngalo
I se vai la. Ai po angi i kau whaunga vai salo ngā whainga kai. E pa ua le kere fongi kongore uro vai salo. I se vai la le koi ngā mea whapere. Ia le la mau o esa e wakule uro le ai. Ngā le kere fongi a kui vasa i kongo maku. Inge via pi. Ai wha maru rua. Sa maa va aia le rei alto ina. Ia e peka iangi. Mo kwai o lau di e le mau atu la stona. Ia whapelo e. Ia e wha maru rua tuai le tatou a inga tofa. Sa ole makalanga mau fa ai le koi vai le koi inga ke pa ure sami po le fese me pa ure koi inga ia me siri va ve kai o nga malanga ka ro fai po ila e kinga inga ko songa le wi char koi ia se tali la se tali via vi mau ole ase o tau fata mala o mau va tu fo ile fa fonga la tu no la le me o tu punto ina was wang inga mai li lunga le su enga lan telefoni me tu langa a o le tele o ata le tu tonu e le te tau no o ili morfili ata ia io lo sunga ma io e pe tu langa na siata na o tali manino ya le fiong ko adu pe matsila wa ma wa ni nga ma fakadia ko e pe tai i le tu langa le fala bela be sai de so ida sa le sa ka ko lo umanga ya nga ya yo le nga pu e ma ya nga lai ai pe la o kai me ponsa ya e pe o kai me la nga o ma le lo po ferme bo ye ko ya o te falo ina fina nga lo pe matsila na o le le pe matsila so tato no ila ri ya siata ma waku kui le fale ele ai ses oi ala ma kala pa oi pela tu langa na ya ngo fa kala du matsila e so no so nga fa sa mai lunga le va ya tato no ila ya la fiona ho ya sa sauri oi ya ele yo la ye lu matsi ai peta o telefoni la le pe o ingala ska ko soka inga o ingala ga ave ma fa ile ku langa fo ile po le an me ga nga ko ngel ko inga ke fongi ko lo vai sa io ai mo mori ale nga fa taia siata o se va no le foi ele au mo ho nga ka fa mau fa pe o sitinale sa ia to fa fo ia mer telefon ma fa sala la ulo pe nga faila esa unga ko la farka le vera so sa esa ve o le ulo esa vai sala la ko ala sa o mer telefon ko va sa ko io o le fesili la o le ale me wa le nga ko va sa telefon ko ngole o ia fa taile sa to fa fo ia sitina le sa to fa fo ia sitina le telefone tu vasa ia ai pe mera e so to foi vai malu poenga e la sua foi le ta o tato por kala me le io le sa fai la volo matute io ai pe ta ia o fai si pi o pi ai por kala me ko vole ai ngi vai lainga ngi vai ngoka ngi ngoka foi nga e vasa ia si ngoka mare si ngoka o pai se pi ai ke lor ka le nga ko ia a ma pi ko ila ma o nga ke o ma ko mama a o te fai atu la io a te atu na io le wingo la utala le langa o te populi i te ua to e langa o lairungo le ea le sa e ka fe fo i se o kengia ngau ka koun verso fo i le tu langa le o te ro le waru fo i le sa o te fai atu la mai le tele o whatau vai salo ali walanga o fo ingo whakau vai salo hau ia o kama i ke le inga fai ai ngalo le vai salo atina e ma faina tau tali mai se o rua i le vai wala ngo ha ur fa ka vai saro mai la so ma ko vo inga i ka ko i laudi ai ngalo le ulo le kinga o la se ma fo sila o lo te tau vai tu ai te tau i lo me le ai pe te le o tau tala sa o ai rungo datu por kala o le ma fo anga wai tina ai se anga le ngalo se kama ya siata se wa ma kaya o ma tia si dinge fia siata ina wa e si dinge i rumore e mori mau mai le fia afe ma le fia afe le tunu e waka le iloa waka kilo i sa e ma kilo i sisi fōpo o le ane mea na awhai ringe koe ngā kanka whapere mo uwhai ai whakuwa ai o le kongu sawa o le mapu whangare ua maku ake le ar whare e kongu o su e aku i au skaria lai ke le pinko te vai o mea o i kamaru i a whawhinge ako e aru e ai filo su e aku makakuana i a lai o le pinko a le fo wa sa nge kongi le fkele fongi kongo le abu lo vai sa pakso le sa o le kara le si ko inga e akaba kuya o se nga o ka le ai fa mang ngo pe akaba e kuya ia asata ele perkari me le no mawala oi or kulanga nga sa kupu ia ona tina ia sa ye fa ko nga paisan ta sa fa fo le lo e mamma o va ya tu vasa sa yai ore asu vai salo la lesa ku wer ke bile la sungo vai salo le ala nga fa nga ro ke fongi ko ai man ko le
e se ka ka so vai salo e se una vai salo ale la o sa agro lo fale le una vai salo a pa o mer ke fo le la sa to fa sala la o mai sitina oi o le kilo kilo le o sitina le i luma le ke fo tu va sa ngo bola so le o le ako sianga pepe la kuma ia luma ia po sianga mana mea ia po la ka unga ia sianga o oi ia po la ka unga ka o ia tatu mana mea fo ia po tatu te tolu ia ku langa ga ai e pe tu langa na sia tanga o la usa i linga le pinko nga usa i le pinko le ka fusi le ai su e le pinko sa valalo le ai sa u pe senga nga o mai ngai sio mako ngui fare ura ele i maua i tu igasa ya ai se i kadi pe tu igasa pe afo ya kuda sonfua o fea sa ye ka mi nga mafio e su malanga falolo ya malo lava iyo ya fa tai ole na u tu va ese matauna malanga tualanga la enano una tu sa idi le mele walanga e tau mama i le talinga nga konga pe aka u ku melpongi ile fa tali mai mal fa muli mai fo ir tina le ainga e tau ai le le lu tu fa sina tatu nga luenga e tau fa mama i le matua le fia le tau si le fa tali mai talu le mele u fa ai lo fa la we tele tu le ya walanga o tatu asu e lo se me fa peta ser mele li fa yai o se mea na tō wha i le pō, ia ua wawe usua i le tai au, ai ui o lea, lea whaina. O le ata tō wō atu, mua mau ina i vaenga no o amata whaasoa, ai o vaenga no vai atuna e se ina mai Samoa. Le tūlanga wa whaatupula ia le mele o le vevesi o ka maiki. O matua alu le tapasa, o le ina i video ia mana inisi fo vaenga ta maua mai fo ia misa i lunga le tatou polau page manisi. O ia onga ia fai vaenga nei le nei taimi a fo i tua patatua ma fu anga wa le fo fu anga ai pe o le o fai so ma o fa le ke ke em fa na esa u fa so me vaenga le ma fa popo fo ile o le fionga sila afta ya sia tabula no ya ele mfa ya nga ki la lo ngo o ngi wa e lo u ma la tunu ke le fo ya ka ngai lungo pe pa ilangi ma tulanga ya te la to sa ta po ina ata dei ma tu mai ngo pe ta ilan ya mama wa se ta to report wa o nga ya o nga mai kalesia ola o nga malo fo yo la o nga le kalesia fa tonga Cristiano Samo tu lo warta o kalesia ya mala o nga le sanga to Yosefo ya la fua yo la o nga le kalesia katoliko le fa tu pula le vesile va o nga ya set le sa fa pe ai longa la tu puse me va ya son nei male son nei on la le sa ya isi si firo inga sam fai ona fai fo ele ainga fai o nga ai me se o le sa o ye sa va le tanga venga o le ai peita sorry ele ai mo ko i pe o fa kupula ia pe o fa kupula ia le winga le mingao pe o fa kupula ia le kele lo pole over la kamai o ke masalo pon mole over po poko re ma fu fe mikai le wa lenga fe mikai fa pia le me fa no ya siata o le kau ai solo mo meo o me faitino pe o fangu o maa o lau papa o mengi e ke fiwe vai le kau langa e fai le fangu o kere nga la mo fangu plastic e o kere nga ba ko iva inu taimi nei o fangu nge lo mo me wa ko me kamaki ko ngora ko o maa e mo ya ke le mo solongi ma pa solongi ma ka langa siata la si la fia fo ele atunu tu langa fasila o papa ai o mai fonga ya reversing e pa solo o le mera la fa no ai wale ya se ibaba ai ne ya lo mafa na wi na tangata ma tutua ya inisio o kilipio lo ilunga o penga faila sa tau ma faila tau sa ya o te ma ya tula vai na tangata ni penga malanga ku ya la ku fofanga i taulanga o ani fofanga na malanga sa ka ma faia ke e ku la o ngara sanga to Yosefo mai le o mai ile mea o koia o mai fanga o kenge ye ku malako ko nginga malofo koia o mai fanga o kenge ga le pui ya kuma ya kamaki ya ai petai e pe wo fa adi marko ko laki o le laiki ai ku le ya ko nga yuso ya na yuso sa ya yo na itama tala vo hoya ai pe curioso ye la laiki asiata le sia va no tu wa ye la ma tu nei aya no le fefer tu la fono me foi le sa pese si uso fo ya va ile taimi ya mana o lava na fai mo ya ngor sunga fo ya va
ina ua ia fao di marka mai ke fa aku ai pe 40 mai foi o tūlanga ia asiata le melea ua tatau lava ona fai se fua fua le ia tūlanga me fa pe mau fai tan fai ni ai o tūlanga tana ia ua tele ata mo fa tu ina tu mo pen fai langi o tana tuli umani tamati mai a onga onga ua ka kaunga fai se fua ia poni ai o le tūlanga so ngā tula fono nei wa kaunga kuri wa ka ki wa ka vale wa o ipasi wa ia nei tangata matutua wa afia wa ia pisi nisi taulanga wa afia mafua mai vevesi nei ar tūlanga la na siata o le onga maru fo mana onga songa Josefo wa onga nga lua le wa alu le lua va yaso o fai pere vevesi lea ia se fa fonga mai le mamalu i batua ia se koe va foi lo walo pelo ia pelo mo wa koe lo ngaka i o le tāua o ata nei tu ina tu ilua se tangtanga i wakofu o mama ko mo me Facebook pa se tangtanga i fo ia in matanga luenga leo i tu manga nei tamaiti nei pa o leva kauka loka o le tūlanga le ia pe watu foi le tamaiti o nga avela ia le fainga o inga foi le mai famsino piko siri anga mo wala no a tūlanga fa no ai waka ka vale wa afira so i fu nisi wa afia wo la veve manu anga foi nei mafua mai i metotino ia po tūlanga i maa mafangu ia fitau ia isolo pero tūlanga na siata se fai fosi finanga no lupe matsila o le lo inei sa mor tūlanga ta upule mana falalo alo faitaia mau sila so finanga lo walanga o fai pisinisi ono te langona ina tonu ale langona o le tangata fai pisingisi ai le anga fua me ko kingo la vea fuafuanga ele i fai misa Dalo no mole malo vale male matulanga le fa ele o meye de tauno atu fai. La so fina ngal. Pe zeta mali usama. Pa foga ngana tulu e mo tai sa wa fa matalanga i matua. Ole fale a onga mo ta mai titia siat. Ono na ainga. A o mai na. Pe aisa pe manuanga le alava. O tele ifa matala fo i leu sa ma wa mesero o leu so asiat. Ye le atari o lo kasende ye i le onga le sencho. La le makua i panga kia i pare fale la so nga ngo o ka fale. Na filo i le mele fa nga kai. Ma wo la le wa umar le yal va so ke ngai wa la so ku va so ke nga fa ye polisi be Singapore le mankua. Ya ele insumai foi da nga ngi makua i mafia fio ke fa pe pa ki kapila wele la un fasinga la ele o fasia fa ki nga a mapu so se makua la pa se ke sila fia le ya le i mawlo wa ka i le mele o le me foi le fa fa ngo fia i o le ngo foi i fa ngua o mi sa loto i taulanga wa fa nga ka langa a fia i pa sa langa fa le mu ai o le fa mo nga o leo pa mo lo i matua pa wa io tangata la ka ka me ki maro ba de o matua o le fai fe au po ai lava por mu ile ai o le makua lava o ka me ki fa lo i ka me ki a fai la le ke ngo fa o ia ma fa sanga fu e pa di dingo fu dingo lo makua ai ki ka me ia la me la fai nga me le fe ka wi ku le lo makua ia wa se ka ma lo ku pa sanga i lo fa nga le wa fa ka wa ka nga fa ka wa o le nga i ma me nga le a vea yengi upule le pa tanga o ke po a menga maka po wa la pangi meo e faia ai ku ki ai lo fanga ona kana nga fai lo kasen dai ka maku ai nga umalo fai lo kasen ni ka pa tanga lo malo kasen nga pingi mo nga ka pa fasi ku yele ka na wale malo vale ele lo po ia foi desca kan ko yele ala ka kulo ona nga misiona e file mu ana maka upu o ka ko ngo le mele ida o maka ka ko i maku a le lai maku fa ngo fier nga nga fa yauma a le lai maku fa ngo fier nga nga le ai ka ke fi wa fa e ma o ai mai la ngai malo vale ka mai ki pe a fi no i makenge ka sa ka ko fa ye vo ia so ka ko a onga e nga fa do nga le le fo nga umi ya ki nga fa do ko le ida se si do ka maka wa la ya lua e le ya ma se nei lai io sa ko o le vave a ka ko i maku a le lei maku i le ko kupungi me kai ia pe o sa so tu le asia ka le ngefe ma lo fa vitai
Ole vaenga le na le e tate nau atu e fa lautele ma ole ase vainga I malu le malu balanga ole o tato vai atu nei video ole o mai na inisio o ma fa malu fo to tele o lanto wa video ye ma o mai runga le page sunga ma uma na inisio video share solo mai ia ole video al tanga tala vai o lo mori mawina ele o yengi ka ko video formal fo ngale fa pe e tapu e na le tato fale fai news ala fa vesidi fa pea una le autasinga le inisio vevesi na tupu mua sa fa pea na afaitasi ia le matanga ruenga o le apekolo fa solo atoa e leo o le ala si tau tala mai le nantu langa lausunga mau ia fa pe foi se fa buponga sila e tupu vevesi nei ma me uma o malu e a fa pe o le wa mata le va yaso po wa atoa le lava yaso po le ale tulanga saka kaunga e ku ua kumba pe usua kwa onga walango mo hanga uma mai kai ko nginga leo e le wingo la tala foi le tauna avoid nei me o la se tau tala to mai le na tulanga Partaya siata ya e fa popo lo fina ngalo o le fo mo fa nga ma me ka ko CCTV cameras fo ir taulanga mo ka kaunga maua uma inga ka mai ki kau aya ma ka mai ki kau aya la veari ki o ka pasi o le kamaki ke kogia le fangu oi o le tulanga nga ruenga malu le malo kusanga o le ke wilaya nga mua ile mtapura oi ia o nga vala au rola ia le o le tanga ruenga ia le la e kaungu man tanga ruenga asiata o le me fa file mo be fa pengi nga kaungu mai la vai i kamaki ngi la o fa nga ma pasi mtanga ruenga ave kamaki ave kaye se yo ako la ko ma ko fe aula to matua pe on faye e nisi fo tai tai mtanga ruenga o mavai e ava ko kai fe au mai ma ko ava yo ma kusi ale li more o kamaki ia po ai kongo ala fa mo rianga ma mo ria i ro kaminga o tulanga na e fa no ya siata e le o lava le tali atu mtanga ruenga I tulanga o vevesi na ya onga yo ia o le tele lava o vaenga ro ia e pe kuri makai nga ka majiki ko ngir faku kuri makai nga ka majiki wa ko u ma ba tulanga ia wa mawa mai follow io lewo involve uma ile I cardio di onga lo semta ave umalo io le pasi ke le nga ia mtanga ruenga ave ia o aso ya siata o kanya nga ku ila se pasi o pasi la vasi kamo o foi ngai la check sunrise ia o pasia nga sa fa nga ya so ya nga ve vesia wa onga e la uma ya lo se pa se e leo pe to lima to ono latin ai la uma ya ilunga kama kia onga ave kai ofisa yo nga avakua alwange lo mare ma komsina ina vai tau mata telefon onga oi fo la ya e fo ya le ta leo na vai tau ya ni so fa na wa ono tu langa fo ile ai ya ai wa tele so so ni mo tanga nga temini ele ngata o ata o lota pu ele tunu fa fetai ai I le mamaru fo le tunu o mo fanta pu ma le to mai lungo o pe tfailan nisio atani ya ai mai se laba o le wa maka o le wa kala lo yer ka ko le ka ko CCTV cameras fo ya morta laba wa ka ka o nga fangi mo yanga o le au ku ngar fa mo ye nga ya ka fio la nga fa pe wa fa mo yanga wo yer tu la ngar fefe ale mele wo lo nge kambaki ngale avaku ai kai o ke ngi ai kai mtanga ruenga we release mai kwa ngale va pe avaku mo lia uma kai uma mo yanga oi nga avela ye kai itan malala se ya wa me ka le uma ku ko lai ka tan malala pe se tari le asa tan leva ngale fiafi malanga falwa ma lo fa tai sila so fina ngalo ana no faile o le sia wa fa fisili le mo tatu mata upu fa solo inisio tatu issues e wa pele o tulanga na le wa ta pa le bai tai minde wa kele I manga nga le wa ma kwa kele ya manga nga le mele fa e la usa no le so ya ma e o kele lo pona mena ko bi dice for ka mai ki da sai pa po mal pas o ai ya wa ko mo le pasi mo ria uma ro a wa ngi ko se ilo ai mo ka mi ki mo ro vale o va ko e fa kusa lo foi pa e valo mai ale lo foi va lo la fi ya ai maruru inga ilo ko le o sela ai pio sa wa nga fa po sa o le so ya ma sa ngo ma wa fa ka nga le ku mo le pasi nga ai mo se pasi si so ya ko sa da I sunrise e fa nga le bai ka ni nga ave mo ka mai ki da
ia e vakulai la e mo fongu mo ri ngar koko o le kuranga foi CCTV e sa no i mau ka kele i o kai nga me o fai ia la fa fe nga ka ko so CCTV e fa fe ke fonga sa mo le nga pu e ia ka ka ba le ko ke wo o ia lo nga foi la le la pe ai mo nga ke mo pe ai mo po pe pa ale se ma le hat driver ke mo e ave fa fo e ave po ve ki ai fa ko foi ka ko pe CCTV pe ta PUV ele ia ma se me sa e per ku ai sa no se ama mo fa no mo ka kala ro ia ai ole aku nguri e ke le kai e sa ma se ele sa nga me ni ka ke wa ko fa u nga le rangi me fio ai va dele ke ma ele mo wan ka kai la lungi yo sa ka dile sata malo va jai ole ala sa lua va ai mamau wala nga sa ole wa mai fo ia fa le launching o tatu o cameras foi CCTV e mana ia le fina ngalo e le se lu fina ngalo o le fa taua e o le tu le e taua wala nga ile se kaulanga kele ka ko kaulanga ska mai kaulanga ia sa o me ye cameras ai sa o ai la le sa o le fina ngalo fo o sila a wala nga kulo le se ngu kur camera ele se ma fa o camera nga or kanga kai umalo siaki le camera maka ma ile camera or kanga kar nga le fakur me ka ur fa maungi e sa o ila le mana e foi le point ma yesila wa to ya fia e nga nga ru yo e sa o le ya e mana ya le alo tu petele wa se poro ke kilele ma tulanga ar fesilila nga nga va ya kwa va ai camera wa nga va ya kwa va ai camera po le la nga fa mar va nga le nga va ya kwa poi va yo ra o kama le fa le nga me fa ka pe ro mar camera nga pe fa maka i viro inga mar fingo ka ko camera ma tulang pena a ola ofisi o luo sai le matanga ruenga o leo o le a se lua solution o le a se tulanga e ono fo i ai le tu ai nga fa fitau ai fa mata ono fo ia ai a fai fo o le a se ku ai nga por kala mele lei e matua i loa ai e le ka kaunga koe whaiangi me o kaua o taua i misanga a onga le taulang. Wa yes, tato woi matua, ia e sa o fo i le fina ngā lo sila, ia e o ke lo fo, e la haiti ana i matua la tau te wha vivi i ma wha fefeke ia la kou whangau. A o disi ia o matua o lo o ele o pāle o hai matulanga ai sa oi, le ngai la kulo o so le mele o le monge. E o solo le monge au ka forkinki ki la fie fai kingi ai tulo mana o lo le fo ile le se fa se show le kingi o ye u le vali wa teleana o me tup ar fesilila a fai uma nga luenga matua nga luenga a fai fe au nga luenga taita au talavo wa uma tulanga wo o fai a onga ole a se si va nga ma fai na fo ia le tu inga fa fitau ri fa pe e te tau wai ona tango li matu ia ile malo por tu la fono manisio va nga em fai no lu fa soma ia ama tama ia mau ana si fingalo le fionga yasila pastai asiata io le boka ko kau ole ole ase se vai fo fo ba o pungi al manga ia le vai nga le nga o ye lo sa no ka asiata mo oso awa ku so le ve si lo bodi ia kama o nga wa sa ko ba fusun kenya o mai ole au nga mar fa mo mengi o le fusun kenya ki au ayo o le fusu i la ko kawa inga i lungo apio foringa ayo o le fo ele tu la fo e sai na ave pe fainga o Facebook ko na le mere ko posata e ke le lo o la onga i telefoni le kai me ku mai la onga ele e ona so pe ku o mai lo onga nga i uma le laipi yo ko so ko ya maka ika ngai ka ke le lo e le por alme la kabela fa le laipi de waka ko ya maka ika ka ke sori o le laipi o le mea ngai o ma ye alo ma fa na wao le ka re wo so ko se fa ka kusi time ne asiata o ma ko inga o ngao ka ko le ka ko public library like ono le o ma losi tu langa telefoni yo wa nga ko o ma lava se ilo va fa market phone se kon ako Facebook ma lo market ki marka ma or tu langa lana o ka kaunga ave se upu ma losi ai ia pa ngere fia o le ko ia se ka makiki a onga i le kaulanga a fai ku o le lua e ka kaunga ka ai fore koru le kai mi muri ya o le ai ka makiki a onga kaulanga
Io a mau mai lar ka miki kia onga kaulanga. A fa ma lo sire fa ya onga mera. A mau mai ya wa ya lo male warning. Ya pora vese lo male onga wo le justa. O le situlanga e o mai sui la onga. Io ya la o mai la onga le. Ya mo la va wa sa to la vea mai la onga la avele ni tulanga i pusuanga. Ai tulanga le wei nga onga. Wa fa sa asiata wa fa sa ko yo le ka ma ke kire le fai mai pusuanga onga io kalu ma ya vesi intau sanga vai ya e mo ya lo ya ina vai nga nai tamiti to ititi lo afieni fatu vesi ai o mai fa kasi fa ya onga na ma ku lo kong committee PTA o mai i foi va ai kama kia onga kai meu ese io o le sika ma kia onga o le fa veve la ma ya le pasi na fia kai me manga vai ka le o ma vai ka fa o le fa veve la ma ya e kama kia onga io ka siata o tu langa na e ka kau nga afapea o le a maka mese ka ko fa ko ngai ko ya ta ko ke kala ngo sa o fa ya o o sa il fi o le fale o mai le kai me ko ya o ma yo mai fa ya o ele ya mio a wa e fa ya o le fa so me ya siata e fa ya o ngai ko me ya la o kala mongi ya e fa ya o le kaula mua i le fa so o ve singi mai maua wa ka fa malo e se mo ofisa o Ora vai sa fuso ya no ye fuso ya ora fa so como que onga e fa tupu me vesi io ke man ko nga ye si fa ya onga nga fiere ile vesi fo ya le fifima masangata yo se foi ile fieta sangata wa le sa mu se ken ki ya onga am mbuni fo ora kala fa ya onga ko ngi mo ri fa ngu nga le nga mu ken ki ya onga io se ka ko fa ko ye nga fa ya onga le por tu langa na siata ave se fa tu nga malosi ina ia o mai la ko e ko kur ka ulanga e fa oso o maka maki se o maka nga ya ko ku pur nga me o ko o mai e ka kai kai no pas a mor ka mai kiki ya mar ken kiki le nga sa wa pasi no a sa ro kur pa la ko o pasi e pasi ru mo ka ko a foi o que ngo foi le pe o la le pasi e pasi ru mo le pe a le hala fa ka se pasi sa o le sa tu ele ka ki sa o pu fo le vesio ka la vea io tu langa na siata va tu fa tuanga le ainga fa ya onga io ka wo ko ka la mua va ainga nei o mai o ko e sira tu fo ile malu matua io le fai ko kiuke io ia ai o le afiafi ia o le tiutela na matua io a fa pe o fa fonga mai alo mo fa na o nei proclame o ke o fo lava io wa kele kala ia ma afia i fu ngo na ye kale sia e ana onga ia tu tela onga ia ele fa pe atu ka le sia ko ke pusu ia pe o sia o a fa popole mta o pune fia seta mana nga fa lo ma lo fa jai ya mau sila ia lang o lo ta to wars o la se fo ia la se vai fo le fa mai o makwa fa ke kele ngi me fa pe nei o le o fusu i tai pe atu wa yo wa e no sa no sa mau seta e ke le a po se me ka mo ka pe ngai ona ele tanto nunga e ko ko ia parti e ko mo le o ma tua o le o ma le nonga winga e ka kala ngoa ka le parti si e ko o fea se me ma fuli ai le majority o la ko kala ngoa ai ele o ka ko o ka kaunga ka penga se kula fongo mo ka me kia o le ale e fa ka ngai ka ngo lo kisken fongo ilo ka ko mo fa ka penga se kula fo wa penga na o le singa me o ke ringa le ama ka biki o ke le fo le sa o le ya le sa ma u Facebook o ko kiki wo ai ma ke ki la iki ru mo Facebook ele ka ka mo le ma ku ala ye yo si ke ki wo ka se furu ma ka sanga ka furu mo la fai mo la ko mo Facebook ia ele ka ko ma mai singa kula fo mo vo le va pe se longa ke lu fu kasi fo ka fa le ke fo ye se ma nga ya la nga se no ke rufu kasi a fia fa ya me a ana ile la privo le fa nga e o fa ya me a nga ma me fa penga e ke le e fi war ka me ki ke fa lo fa so lo ya pero o manga ka penga le ma lo me o i ka me ki fa me a o ma me ka minga ya sa war fa ka ro wa pil fa de no fo ma ko ka o fi ma u la ya ke fo mi o ko o ka me ki ai kala mua pa ki e ko ma ku fa ya o nga ma ne o le a se kura fo o fasalanga fo e ia lo ka ko ma se ta ma ele o lava fasalanga ele ia ke le lo
ai penga nga ka mino e ma ko ia o I leo ma I malo le malo kai no po le umi ka fia se ka mai tiki ia o kula fongo la e mo le mau kula fongo I la o le pharmacy nga mau la no hoi ia ke no pe ko e ma singa pe ia ma ia o ile ka mai tiki e la vai nga ma singa ko ka ngange ku e se ro ka usanga minimum fa so mu ia e ba kuasa sa ka malo nga ka ripolo e fa ku e ke ba fenga ka ko bala I le nga kai mi le ka usanga pe a ka usanga fa sala pe le menga e ke le se me ka pe a la unga ku la noi I malo le fenga malo a ma fenga fa se kula fongo fa I le ale kai mi o le ka ma ku ka mai ki nga ke u mi a se telefoni wa ka singa me o fe kusia inga no Facebook le fe kusia I va pe o ku ro fa pa kai le ke le masule ia pe sa wa ku ala lunga ama fainga ka penga uma ia ke le a foi le ngasu ra fai kalu a ngi meo o ka mai ki malo vale le fa rongo I ma ku ia sa utali da se ta neve malo fa tele la ia te o e loai ma na ia tele lu fina lo ele se le lu fa to fa la inga le foi to tele ila to lo tusi mai ma I foi tatou te loa ai le matua le ngā lulu e whaatasi o leo ma onga. Le winga o la tatala. O te le loa ia I leo ma latou intel, wa le te rua sila fia. Po o le ale vave latou te mauaini tu ai ngā tau pule ngā whapenei. Le vave ma whai ai ona latou maua o le a whai ni vesinga, o le a whai ni po iei foi ni tamaiti o whaonga ina le social media e tau pule ai ni oso whainga whapenei anga isi tamaiti a onga matulanga whapena. Au wae e mana ia foi le whainga e o aku, o le ale mea ku ua ile, wae ele a ko se fia I ku la e tumu ile o leo tai whaatari pasi. Just to show up o, ngā o ngā waku o ka maiki po e pasi. Kiria isi. E te tau fo ina matua mana ia fo ile fina ngalo le te sau noi sila ma. Maua se fai se tu la fono fo ile le kakau nga sili atu ma le faa po le afo le tonu. O toi va ia peangi ka mai ki a onga. Ai palasi la faa salanga I lungo le a onga. Tulanga fa pena ta sila va ngai. E te tau na tatou ngā lulu e fantasi ai. E fo ia fa fitau di fa pena. Ia walanga po a fo ine ai kia ma nei me ko kia ai a fa pea o kupe o lanchi e vatu ai o putu e fai ia fuala au fasaina ma pe a fa pe o afia I fuala au fasaina ia e matua fai ngata ilo le nau o le loi le suka pe tutu sama le nau o yo tamaiti fa e talia le meo le mana onga io e satisfy le meo le tulanga I hepet fo ie e fai ia fuala au fasaina au tatu I fuala au fasaina o leo ke vavai aku le matanga ruenga o leo. O leo ua toi tolo mai tūlanga o le lato drug test. A le fo ua vavai atu le fui mō manisi o matanga ruenga le malo o leo ua whaasolo le me tau o siaki whaala au whaasaina. A o leo lau te vavai atu I se atikolo lo a mai I le Samoa Observer. Le sila mai ai. O leo ua toe delay atu mo se isi vai aso drug test mo leo. O le fesili lau ma vau mau ma lausunga polo fionga sila. O mengi o drug test e te tau na fai aso fo I randomly taimi e le fofuinga. E ke I hairo walaku a oela ua sketo e ke alu e fai. Ai a vai o le tau mai lava I tustusinga o le ua toe tolo po atu whaataita inga la po le vai aso fo. I o ingi leo a koe fia ula isaranga kai mi o la waka umai ale aso e fai ko siaki. Kuso o le waka umai lava cancel ka ko vaso ngai a koe kolo ko vaso fo longo winga a makanga o ke koe miki a kur kai mirengi. Kau kiringi aku o mo. Ya wala o lua leo. E ma faina de na rosa no mai le tu inga. Ile tu. E fa per fa ngo ko drug test ali e ka o ko ya o le la ko cancel ko mo vaso fo si kau kiringi ro king. Ya sei faso mau. Para so fina ngalo fa. Asata. I la wai de gambia e fa mamango. E fa vale atu lo lava. E makua I faa vale o lea bea se tu lo wala faa fonga le atu no. Eoi. Io fengi me la le lage e pe on sa o la sa no. Kusa le wa avele la poka inga jai. Vai ko no vai so fai kako. Le kako velo so en kako mikinga le. Eoi. E ka kaunga wange I. E mele fa ko la u kala wa ngo pisa I foi bunga I le mele. O le makua I faa le kongo ma fa nga fa ngi bea.
o whaingo vengi ka whai ai. E ke ia loka waku leka ke makele malaka fasi ovala iai. Ka ke aloka whainga ruenga. Whai mai ka ke omo mo konga pokura. Ioi. Mo meo me e ma au wala e whai ai. E au ngoa ma se kulanga fo ile ko fisiringa. Ia o lele whai a ko fisiringa. Ora, e whaapare wa lea iora au maingon mele se tu lo wala whafonga la tunu. E le o mai e se tu langa i se au wala sao. E ka o mai ia kako. Whawheka i le ua maka mea nutanga ruenga e alo lofa nutanga ruenga malu le malu. Lea, ia se vai e le kulanga re ingi. O lele wa mua kusima i lunga. Ua whalau i loa whalau i kele mai mea kama. Eoi, o mengi, i le kakaua whalau i loa whalau i kele whaapea. I le kakaua mai i lunga o ngi miria. Ia la ku me sa kaua mai lunga a ngi o menge fi fa long ko la ku kaua mai lunga o le ase kala wa ele mata upure le mali o tu au o le ase ku langa ka kia mai suenga o ka kala o ka pungi a le mai lunga ia me se ka serva ia la ku se le ya la ka o mai lunga i le mau lunga nga o ye isi ka ka ia la mai no ka fa va vale ai ka ke mala le ia ile aka le kusima se pe o mai foi le e fia le lei mai rumo la tunu ai mo wat ia pe se avia le tati mole ko ia ngai ko inga ya so ya siata foi ngai ngai ko inga ia laso vidi mai le misa wa fai ka inga ba ko fai ku ia se fa mon mole la sunga tai tai se su mar ke fongi ngai or ka inga ba le fai po fer mu le ka mai ga mai ka ma si ngor ke fong o ma ko le o me le o la mo ko manga o le giro le o me o ifo fe ko nga ma sei la vesa si ngoko le a ver mai uma inga manga case se o ko manga o mia ko ya mai ko nga si pili le e foi le mai e pi fai se me foi le e mamanu e pi va ku sa wa foi le ai mamanu le tu la fatinonga ngai ka ya nga o mea makanga me ye fa dia di mai ye pe se tali le ye sa ta ne va na fiafi alo vavtai mau sila so fina ngalo ile to inga fa la wilo wa ta mai fa ma venga mai le au isa yo e seta e mondiale so ia mau wa ole tu langa o le ka unga hole le ko ngom ka ngalo nga le fa le accidentally happened ia le mele ole protest e o so foi le fa surprise e ke ia le o le fa ko uma la e pau ka mo puisu ia o so mai ko mo ka isa wa o le poku le mele fa le test so le menga ele ilo ese sir kai mi no time ele no one knows ele kai mi o so ele mele le protest mi me fa pe ai fa pe na le wo fa pe e ku mo lo ba yaso o manga ku ala le sia wan ko nga ba ko ekipi le ba le suka ku lo fa fo nga le tunu ai fa mai a ver ko inga fare ngi va so a ko se ya lo suka nga fa ko fa lo ko wa ko sa la wo fa ile kana aru se kidia le plat nga fa lo ko test ka penga fa ngol ka ko me ya ala ye ko inga me se ke fa ya se nga o me ma me ka ke va ya ku ye ri te wo lo le wo ka ko lo le wa o le aka na sa e fa ai wa le o ki si wo ka ko lo le e alu fu le aka wo ka ko lo ai o ki si so ora ka ringa jata ele ma fai ngai lo ai makanga wenga le kai me o so de test e o so fa você e o mai kana ho so e ka ke le lo ni lo so ngone me no so ngi ya maria ya abe kari ofisiri la mo ho sa ka ringa jata ma no fa tai e oi o le matua malia o nei tu inga fa o le foi fai mai pe foringa mai o le matua fa vasi tu no e fai mai foi le fa pe mai o le matua le o nga o tanga tole tu no ule mai tau atu me nei tanga ta va tu le e o fe foi ne e o i foi e to fa ma to sa ma tu singa ya o no la wa a tonu a fo i le taimi la e mo fa nga na sa o mai tu inga fa inga tu singa tu inga mana tu e fai tu tonu le matanga luenga o to va vai tu fo i le dei vai aso ia le amat fai ngore nei la vai aso le sai me se tasi fo i o tamai tai fa sala lau fo le media le tau le fionga le mai va mai na vai e le fa sanga la fo i nei le matanga luenga o te le lo ia ipo na mo singa update al sunga mau vai nga ia a wota va tua o le winga o lau tala o le au matua va vala le mutini o le la le matua le fitau tele o nei tu ai nga fainga e o fengi ngi drug test po siaki fo ilele o fala au fasaina
e whaailoilo mai lava ia ara koe koro aku verso fou langa o leu faisi whaale kongu po o pisi fo ia kolo ku verso fou langa o le kau e kau vai kwai le kiringir kingo le li le ma se kau fa ma e matua tu mai foi lana matanga ruenga la tau fui mu ia o ta va ia tu fo ile saunga le matanga ruenga fui mu e ma kaukia o le whanono anga sili lo uloto o matanga ruenga e tolu nei o ila tou o le mua au o le atu nuu o le fui mu o leo ma le soifua maloloina ma le fale mai kusa o first response ia o makanga ruenga fo ingei po le are ko viki le nga lockdown mai le lalolangi akoa e paua yo matanga ruenga sa ave pe ia le fa mua nga lulue ona o matanga ruenga mo o mia a o le wingo la ukala ka fio lai o le fai over me angi kanga ta fio lai e i fale ye o ile o di pe amu ta fio lai ta avale mano fo nga ye le ki o le mu nga mu me le Strickland Brothers e na mu ma ya o to fale ta mau so le pe o le sungu au la ma le mele na sau ai ta te fai tu o nga luenga a fai pe a fa pe tu lo o le over o le ai o tu ma tu fa le to nu nga le to te le manisio ila to e ma tau tia le fa no nga va ai tu ai pe e te tonu o si o tātou paturu ai i tūlanga o lo iai le mta o tonga le mta ngā ruenga manai vaenga. E ama iai la lo tapapole ngai tūlanga foi o tali ngā malo te tele ia la tāpena tunei. Ia ale aso lua finagalo. E ono tau wha apole tātou. Ma mausau no mai. O tūlanga na a leo kako iai ngei le fui mō tūlanga foi. Leo whanga solo la tau suenga i pola ko gestia i lo ai po ai fa nga fa fasai a wai e le fale da mu i fe vai moso ele leva ko kikia se fulu bi ngo ke o kure no mal ma ko manga ko la pasir vai se tu lo fa fonga na tunu e kure lo le nga pisa o kula sai dingi mar fe mo yo nga mo ri fa la o mo ka e kure lo a le fa kari le vai yo o le lo le la ko le vai a le me e ka kaunga wa ku fa yo le melanga e o le lo le la ko le vai o le ngai ai le ma fola le fanga au se tuno le fanga au le koso yo ia ngo i folo la yo ngai kupulanga le ngai e sa o le ngai kupulanga le ko i fo ngai kupulanga fa ma fola fanga wa nga le fanga e le ma fai ia o ko ma ko le sa nga pa ma sila le ma ile se uma penga o le mai le ko ku le fai fe ma tūlanga na siata pe vela ona ia le tūlanga o ka kuskusinga i lunga o pe ka failangi le sai foi le tunu ai mai se lava ia le mamalo le tunu o le ia le matanga lunga le o la tu ainga o tau ainga o alo me fana o taito o luo nisi il tūlanga ile sitinga ia sikianga o lunga o kulanga por promotion le fai io Paula le promotion asiata wa wale amaya lunga kaimira le fai a promotions o mala batanga wenga o kaimia o mai e mo mai lava le tula un tanga wenga fai lo mai o ai le o maua ia tulanga ia ia awa e ko fu maka ko e foi ka ko le ka ko ainga lai ko ngon tanga wenga ia o ma ko lo mara sa kinga o sa kinga le nga fa pera wala nga maua e mo sa wala le lo sa king le ala nga ko ia ko lo ma ko se Kua ya kula si kama nga sa mo a pero nga kali fale ma nga kua ya kua fai lo masaki de saking ida ara fai mero lipok yo ya lipok foi le ka o po fenga ya sa lo si kama ya le wa ka mero uki o mo facilities o computer me va pega sa lo si kama ya le ku si li bakula lipok iri a cosa di mami ke ala ko ku masaki nga ki kilo saking yo le ku si li makfa pe ko lo ase ko ki kilo mo lo lunga le ida o le vai o sa simi me le sa fa ya ku ia o mo kwa le sa simi ale me yo alu e fai mai sa uri poki o le sa kingi fa winga vai me mo ko ma fa singo ai ke lo nga akasi kama ma fa o nga sa o me ke sa ngo ye o tu langa na sia ta maka o kia promotion na fa o le fa ilo le tunu mai e le o to tele yo mtanga wenga o lo fa ti o tu langa le ona winga ese for promotion ya e wole ya lu skip wa sa wala lo sa wa ko ki ya o nga anga fa nga o ko singa e sa wa sweet ko singa la yu e tu langa na siata e le se tu langa alu se lo to se si ai ia fa ina mi tonu o lo ya inicio o tu langa o lo ta fier termine
ono lo fa Yesu ani se leo mai la to fo ia va tra tonga ya te la to lo ngal tanga be fa mo le a ko lo le mele fe ka ona ele me ko ke fe ye ko ke mai ko ke fa ilo ma fa ali ya tu na lunga I tu langa be lo tu ya la ko kusi mere ya ma ko mo ke fa ilo ma ko mai le ko ka lo ka ko ma Pero tu langa na siata o lo na mana tu vai ai la foto ya te o lo male alo tu sa o le sina mai nga le te tau popole ai o le te tau popole ai sila a tu sa nga ma a umalanga test nga fai test nge yo isiaki o ile o ave ye test nge siaki Vale la tato fesilingi nge ine makua le lopo kariko pat tulo le matanga luenga ilo na lavaloa ale ka karango ilanga o kanga ka komuye ya ifa ilo sorry ya malosi anga o tangata ya le ka ke vai popole ya o ila le la ave siaki ya be positive nge nei drug test a oi foi la yeso nga fa maongi nga ke kausa o ma ya ala so sila ala foi so mo nga o ye lan tung te siaki nei to inga test pa pene ya maro siata ya fakta ile so ya ma ole mena de tupune ye wale fa le promotion ne fa sa ye foi seta si o te yo ula ile o so le sa fa pe ya lo i promotion na ya o fa kula ka ma vai o ya na le apidi siki ya ma ile le manga ko le ile mo fa ma chola me o lo anga kiuke mo le di fa yo anga ko inga me nga so ke insi ya ke wa ferro mo manga ke ru mo promos e no nga winga la kusila tikele ar ka ka usa o mo dia nguma kusila fer ka va de wa de insi anga ko inga awa ele fa pesa o insi ya manga ke ka ai anga ko inga ka ma ferro mo de maya vo e ko o maya o lo maya ya pe le winga no va mo karan Ole kanga ke sia kia le mere le ko inga wena ngama kara ngoi mabau de wo foi mere lang le ngaru le lang kanga ka ko inga ko nganga ke sia kia le mere wa fo boy no le ko inga le wo foi wo manga sia si ile me o ima ye ile o ke sia mo sa ro le ko inga ngai sia o sia kanga ka oi o ngor vai ko ira ngaba nga ko ngin lapis vai ko nga vai ko ngin lapis pai ya vai ele lava mo ri ba ngor kala nga e lava wa expire uma le test nga fa ele lava mo ri ba pia ko nga me nga ko nga me fa pe e ma in ma u de kai o ka de lo ha e si dia ya le ku fa pe ngai ku ia ka ko fa ka i de fio mai de ri sau le ri e ku si ro nga au o manga ku ai de ve ngai asiata le wa le ka ke runga o kala nga i bengi ku la fungu ese le maka uki o le mai ngi o fua asia tama ma le uso ya ma o manga pua le mengi o ke kau le ringa fa ya le mengi ma o le ko o le ri to ba ko asia tama ma o le ko o le ri o ke le lo pe o vai bo finge ke le lo po lande ese le ko inga au le o ke le fa pe o ke fa ke vai mo wana lo i lo kau sia ka male fa ko fa ma lo foi ko au le leo fi wa e hanu na le fenga benga ai masalo mai le fale e ya ka ngaka le la ku yo le fale pe bo fenga no o lo le sia su au lo le fenga no fo wa le di ko au mai fale di mare ko sa wa le di mai o fenga benga o ke ala for su sa wa o so mai ku na le fale o mo la fale o fo lo papa kilo mama marka ka wa fe marka ba so e ko lua ka le pu lo ku i fale nga sa wa ka la ala ali mu mai li ma se de sa do fa sa ko le ku sa ma de am fa ya ro mo ka nga ya le pu lo an mo ya le sa va au mai fi ola fi ala ya mo sa na ko nga nga sa wa ma ku a fu le ve no le ra sa mo an wa ku lo la fa an wa ku la fa ka fa ko ala ku ko era la sa ai mo ni me ai non ko lo nga ta ko mai ma fi oi ora na me ko wa na yo sa me ko ku wa ba sa ko e fo ko sa le di ba ma ya na me mai foi ora foi ku ko me ta bo po ke ni ku mai me ma ku ya anga mo mo fa de ora fa ya ku me ai o e mo fo ma sa u go nga ma ku ma lo so le fua ma ya ba sa le ko pe ku me ai ya mama te nande ala le wanga wa ile mo le ulo te yo nge ya fia siata ya ave ese ya le ma lo si o le fua
so ia ko ke fai nga me ia le wa le au ngai mo kala yo pa deu ia a jeta ia ole fa ma lo singa ni ba yaso ia pu le fa singa ia to fe ia mai ia a ka ko fa de ko a sa ka ringa sia ta le fini ole va ai le mele wa ia gisi ka ko mo ka mu su ka ika le mako fa mo le nga fai le weekend ke lo ngai sin fiere sa mo mako fe lo asu yo le na fa ngofia kwa sa fa ngala fe lo asu yo le si va nga mako ia pe mo ko fiku la ko ngai o le kala le o mai ke o sia ka ko yo fa ngo ai ko kiki a vo yo o miki a polo ke o pole stona pa mai son ai no fo ia ri ko fa nga ma lo ri le o mai ngai fa ia ke su fa ma so ro i ka ko pa pe oi kele ai nga po nga le sa o kala sa mo fo ai mo fo ai ke ko fa nga ma lo na ko fa mai ko ke mai lo se i ma da ala na mele we mo se i ma ka ar mele we oka sia ka mo sa wa le ve ngai mo fa ya ko sa kala le i le fa nga ma lo ke sa ora kala ko i pa ke na mo pena ka ko fa mai de ai bo le ko via fa mo ko yo via si lo wa le mele ngi se ka de ku la sata Vai acertar pe mo sa no. Se no vai ma. O le fato fala iga foi anu pe matasila. Ile ole mon kamalo ai foi ma sa pe amo we ka le kamalo. Oi. Ole mega le so i ngor fai ngumelo ila ko le nga ma le poker ka ko victim support. Wo so ngor fai ngumelo ila ko o ma fai o nga fa sao inga mai nga le victim support. Ola ko so i foi fa ngo o le pure lo. E fa so i fo la ko fa fikau e up i le po e oi pe ila o tu langa na fa fe taya ya pe matsila o tela langa ma ai o ko ma ku ale ko inga ma le lo ma ku o le la ka ma kenge ngo fo ma ire sia di inga e ya sa le mo keri sala fa o ka le mai ka ora le ngu e misa le po e o sko inga e o ma longa fa lan ka usinga le fe ka ko e longa fa le e oi sa ro ngola ko inga le fia o ma la ko fa nga lo ku ma le ai fo le fia o la fo misa mai longa fa finga ma ko rua ya ka serva la o siko inga se sole soya yer pisa so la fa lo mai tua oi fa lo mai fa fia yo ile ba a se a fa ka se mai le ya la fa ya vale i lu male ile kala lo fa mai o la wa mo sili lo pule lo se tu lo wa fa fo la tu yo fa mai ko inga ya la le vera fa ya nga ku la fa mai mo sili ya ka yo sili lo pule lo kero fa per ni o le ale mele mo fa ngo fo ko inga ka ngo lo le ka ngo lo alu fo ya fa mai ya ma ko le mele so angi le i lo fa mo a fo o le mai o le fa sa ngo le ka lo o wiga mo le ba ka penga ko inga la lo alu le me ka penga le fa mo o le ko lo ka fi asia ta tu la na yo ya se lo ora wala le mo moria ku ya ki la ko lo ma fo winga ngime a wo le o fa ya me o le wo le ka o ma le la lo la ngi ka ko so ni tu la na asia ta e ko ya ba ko se ka ko fa kala nga fo i tu la lo ya ngi ko nga me lo ku mo ka ko o le lo le ko upo fe a ho ya a ko ofisa lo e le kariko a ko se fa ka ni ma lo wa ki ya nga fa penga ia male nga fa lo ole vaenga pito fa no le te fa ya tu lava mai tau te tu fa tasia ya ona ole ami o tonu i mata upu ena no fa ya tu wa ole mako ku ngi usila matua i pa u mawalalo a le tu langa te inga sia matu pale mia laksen le wingo le fa matalanga ya ole nga osor ka mai recession na matou wa nei ya matou io le nga wa ngo le se makua o le fo fa ma wina ila na tama tu lai mai nei tama tai mile tu lai mai the most business was shut down pe closed down i kongo usila I've done my research ile tama i tai mia le nei le fa to apale mai ai o le wo makua le po a ko kikia o le worse le nei le national o le ala le wingo le tala matu wa i nau umale media se isu el pale mia sa fa se kala ioi
Se so mai la fionga walanga ele fesiringia langi mingi ska kupe ele koe ele o toe tulo wa ele fa pe se tala tau avane ele koe fai tau ane ele fa fonga la tunu pe asaur mingi ska kupe saur mingi ska wai saur pa wal tanga tale o tuli metai ole pale mia ala le fo o makwa fiu ya media o fiu media e fa tali e o foi por kala mena le Q&A langa mana ya o por kala melena e matua sa o ale fainga ofisili ya tali ma ofisili e tu sa yo le mele ta o le accountability sa matu langa fo ile le fainga ma lo manino e te tau e le transparent matu langa fa pena o le la no te fai tu langa mon ye lua o lu fina ngalo o fiur ka ku por kala me mangisio por kala me sa o fa so fo le sunga ia savea ma wala no ma te fa so ai tu ala vai so na tene e o fo ilana ile tano ava ma le radio samo ma tua fiu ai tau so se ava no o ta to le holinga le meo le most viewers i por kala me samo u malava mana inisi fo yo na inisi o tamali o le winga la inga fa yakula kakala sila mau fa per fa fonga mai le tunu uma le lalo langi sila ngi ka ko por kala me ole so fa leili le nga ngata mai ai matatu atu o ko kiki over ma le lua se la wa fe viewers more than the population of Samoa o le winga la le na fa tu la tala o le ai fa avango aku ka ko fa le fa sala e le kai ya ioe o le fa avano atu e a fifio mai ai lunga se i fai se kala ile akungu ma fa mangingo ile akungu tawala na pawana ole mo mianga le ya ele o fa pe o mai e tau turi a pula ma le ama tulang ole si va enga si la yo no tano fa no ole mai tau watu tele malanga le fionga tamai tai pale mia malanga ile akungu ma le akungu ele nga ma le la inga ole matua tele ole travel tulanga o fono tanga ole ala fi siringia po hangi me nga fai nga fonkanga le nga ele fa pe oni me mai nga me nga ele ai o me au mai fa o informations e mai tu fai le tu no tele e ta tauna si la fia Samoa o hangi mali lienga nga saingi New York o hangi mali lienga nga fai o Singapore o hangi me nga kala ngo inga i kangaka o mafu anga na ya le na tau su etu malelona lua se mai se fisilia ku po le hase tu le malo i nei mau fa fitau le tu le mai ai se a o sanga nungu ai se a o le fa yese fuanga ile matanga ruenga o leo ai se a o le mafai ai ona mai se fa mani no nga le fionga bingi ska o leo mar kom singa o leo wa kele mali ya leo mali liu ele nga kan ka vale inga i rungo nga ruenga mali liu ngungu e ngo mangi mafuanga la vevea mai ta vale mata iuro mata nga ruenga ka vale ka ka rungo le awara kele dele le mo tangata vale ina ila au malosi and so on ai se ale mea ua tupu mai ai nei mau mea ile paia inga e sa te tauna o atu to tonu e sui le teleo o faafika uli ma se i malea winga tonu ana lena e tau maua mai sila e faata ata la fonga ma faita la ata i nei tangata i e tau titara no ai ia ma fai mai ai leanga o le upu moni ana e fainga ka o le upu moni ma le upu tautino e fainga ka nga fola nga whakaungu e la auri fofuanga nga ia fola inga tatou te oai mea se sao e fainga ka nga whakaungu e la auri le telo vaenga sa ia fola inga leanga ele o ia le ia le pao ai fai unga taimil nei o le upu moni na ma le upu tautino ioe leanga e fainga ka sa fola e la auri ai leanga o fia mele par mia o le mea fo ilea sa moa i o tau maalilia ai ma o tau manino ele i fola e fia mere ke lo isi mea ia tulo wa le upu to ele tato anu i mea sa sao ka kia ia lea meanga leanga se mai i fo ile fainga kuila e pai or kako sisi or kako lango pongi sa ma tato lango fo ile le tulo e lango le kangaka ele lango le ile issue o fea la ua fai ai o le mea ua mangoko iei kula epa ua mangoko ki nganga fia ea i runga isi kangaka au whankanga ea i runga leanga o lai ki kinga kula epa ua i kupe tu lau whafonga le tunu o le ala le winga o lau tala le uta fai atu o le ala koe upuia leanga te tauna manino le whafonga Samoa le mea lea sila mamau e te tauna tātou wha manino i le atunu leanga la upuia ai folanga nga fai e la audi
Lenga ola auringa kau alanga le vau. Pe ia kamo yoange le papikiso. A mai le kou whaakuakuanga. O mea la sui. Ola auringa alanga. A o le whainga tā. E le ola auri le parimia. O le whainga kāia nga. Langa nga alanga Jacinta Ardern. I le maa kou whainga pāroka. Nga alanga Jacinta. Nga umaya parimia Jacinta. E whaingo fie ala. Nga koe ka uami o konguinga ma ka ulea ngainga nga upu. Leanga o ia sa alanga. O ia fo isa whakaunguinga. Nga alanga fo ia Christopher Luxon. Leo wa parimia mai ya. Leo wa malo mai lava. O ia fo. Lea la ua koe kurikuri le ia si ri le ia nga upu ngafai. Leanga o mea nai ta o whainga malo wha te mokarasi. Iyo. A o le leanga o sia kako uami o fo i leanga whai. Nga alanga e lesi. Ai se e mai lesi le pule. O le whainga kāla, ua koe whike e ngai. O le upu mongi a ngā mara upu kaukingo. Ua koe whike e ngai. Leanga e le imarie fia me ke leo isi me lora ngā kaungkako. We have to accept that. O le tele au mea na polo misi ma fola e la audi. A ke longa kuloura, a ke loa a oki le loko lea ka maali inga ki whaia. A masoe longa finga ngalo e ngau e whakaungu. Ai pangalea. E le o ua ia le puli. E ese kangaka lea ngake ua le puli. Fepunga mai loa maisi kangaka ia nga mangoko aku. Tangata na matuale eiso la tau wha moe. Fepunga, they saw that little opportunity and then they jump in. Fusi lo makua. Iyo e. Lena tonua. Kusal mafu angan nga. Fepunga mai lo iko kong fusi lo malelo makua. Kama ia nga mangoko aku alei fo iso la ko wha moe. And they saw that. Kau mawhailo, ore mele la tupu, a le matala le fionga le sao whapito, a le matala ia la audi, o le a sao mai kangaka ia koe whawhi ai ngai o rua, i rua whai unga whai. Tolo. Pawangi or pokalame, e mawhai enko whaalongo i upu ia. Only on tauta iai. Pafo ilanga ukele kuungi, ingi me whapi o pā. Tātou o leanga o lea kungu le mai tau watu ia tau forfolanga sa whai. Iyo e. O le winga lena. Mana tua e seri tangata sa tau alanga inga e seri kangaka sa whaakuinga. E ese fo kangaka e pea le melo ko whakusila. A whape o enga e mawhau inga le mokonga. O louto mai o mea umasa e mawhau le mokonga o le whaakeleenga le mokonga. O le pule lea la whai le mokonga. O le structure lea le mokonga. Oa, ai enga, ai ngo ueva le lau whau malu. Ai o waku inga e whapea mai asiaka. E ala o whaase e kua ngaru ai sau o e pule. Sau e waku ya o e pule o mea uma. Waku ya o e mele ke pule ai. Run wha le ka mo konga a lela o me i mau ke pule rua pe oke. Ai waku uma ya o e lea ya ma whai ya ma mea uma. O le a le mea la u whai ya. E le ma whai ngo u maua le whaku o le mea nga e ngau iai. Le anga e le o se mea ngā ruai so wafu. O ke le la ngonga lo la ngonga, o ke le maua lau vision, o ke le loa lau plan, o ke le maua lau master plan. Le anga i le o se mea nga o waku a o laki ai. O la ufo ilango fua inga whaapuli, o le aare mea ua iai. Iyo e. E le ma fai foi nga o waku kali uma au folanga nga fai i lau au fai ngā ruenga. E le ma fai a fai nga e fola inga ngi pengifiki, nga e fola inga e ka i rua kausanga masi i kokongi, o le kangaka e le misi se fai ngā ruenga, o le amanea, e le ma fai nga o laku fai a uma mea nga, le anga i le wa un fola. Wafo i a fi nga o mai kangaka, a fi nga o mai chore, ya langa lenga fa mai sila, o le a pauala ukala, ia o ya sila. Eyo e, se i pule sila. As long as you got asiata, e pule asiaka ia. O le akar ngā le ufa vai e ka kou Samoa ma le au langolango le fast. O le akar ngā le uka kou makamaka. Awalange koe whaase se inga ka kou le akalia, i le whai ngā pāroka rumangai. Awange koe whaase inga whaavalea i ka kou ia mea whapea. Iyo. O la unga kalangoa ufasoa tati alofa fo ia te urua me se tono le tatu botunu. Vai foi la oila utala e o le feo ai e o mea kau ke kalangoa. And I'm telling you this and I'm warning you masila. O lai mai kau e leo lua upu ma tatu tala e fai.
La fo e makua after lele ya e mai sa fo se uso ya mau. E kakalo akua e foa i re akua le poko ia ki o e whailau whaasoa mau ma meiri te lo teimi. Leanga o lai lau ke maka i ku e whai ia oere melenga whai ia waa ma sionko rua ia yes. Ngā o singa vaenga e ke kau ofai male tūlanga o whaasoa mauar vaenga la kou ke come against you. O le ala le nā mea, that's a bad thing le kako whainga malo. That's a bad thing on us. Kau ke le o malu wai. Ioi. Kau kere o manuai. E nga o ngā vifofua e kau hiti le kako ia kakau lea. Aore mea ngā leu ke kusa wasiri a kule pe sai kia re kako le kalangoa. Pa sai kia. Ai mai se o tau te tonu sa mo ma tau ia te ruifafu. E sa oro kuar kalangoa ia. Aore mea na ia te tonu si o tātou wa tunu. Ia wa ese ha. E fōringa mai ngā o le kau ke le mālo ngā kako whaakuinga it's a miracle government. Ke lor le mālo ne al fast. It's a miracle government. Langa ngā o se vāvenga ngā kupu mai le kua. Ngā whako ilalo ai le whainga mālo ngua ngai. Ai pangalea. Ia leanga e o a fōi. E o a fōi isa la e rue sao ai kukungu. Ia ke lo lima elea mare mo le lima au whaapapomu. E sao ai tutonu le ai pa ia le au whaapapomu. Ya, ai le umai le vai ai fo. Ya, wo mana tu fo ile de ia fi no mana ia le vaenga sa no mau ai le fa so le fionga ya sila. Wo te lo. Ya. Ona ai to tonu lava fo o lua lo to tulanga. O le no mai tau atu. Ona na felo ai nai, ma wo felo inga sunga ya Samuel. Ya, ma le loia. Le fionga ya unasa sa polu ya ma Josephine. Ya mar keisi o watua le atale nei. Se i whaakari kongu ai ma sila haile ko akele o ila kou ngai. Ke lo fo ia nai mo se update mau pe afa peo nai te sila fia le nai Samoa pe o toe whai malanga mai. O re keisi le arsunga ia Samuel. Le a fu ai tūlanga o sa ilinga se leni, le a fu ai le tūlanga o nei nisi o wha moe moenga. Nai tau te sila mai ia tua i leata. Sunga ia Paul Porridge. Ya, le sa feilo ai male loia ti mar sunga Samuel nga te fo ile or fare tu Samuel ya sivai. Ya ito tonu Samoa. Ale nela nga lu due mo sila fia fo ele tunu. Ya ke sila na to te sila ma ya ai la fo tu ma sila so lo fira lo tu sa fo or meta uputa tu fa le o to ma fo sta tu temi. Kama ya matsira. Ya, hakai siata. Ya, lu sa mau. Ya ole tulanga le na. Siata. Pe ya ona e sa no mai fitara i ne fit. E moni ma na ia tele lau fa ka inga na wa mai. Mai ele ka penga ele wari ia pangi ele Toyota. Nga mai le aku ele Mitsubishi la ke rani. Ale anga Toyota e su e ai ka sa mo sa pangi nga fa Toyota sa ula sunga nga fa Toyota e sa we fa me o de menga le ko ku fa nga ma lo le ka ko le we ye e se kanga fora a se kanga le ko le foi pe sa ora ka la ko ngo pesa tu lo le tamani ia pesa wo fa ile ngot fo la ma sa ta fa tas America ko ngo lo fa ngo ke le lo kinga nga ka e se kanga ka lo le fa ko o le mea konga le ko kui le mea le ala wa esel fora ai esel ka ngaka le wa ku le foi fa foi le atunu ia fa ngo fie ia le excuse ngasu mai ma feka omi mai ia fina ngalo o e fa se ai fa ngamalo kasi al kala ile wa ngo fora esel ka fora le fa o kala e wa vale tu lima ma wa se le tulo le fa le fa unga ma le feeling sa fa I wala na tatou o nga wa nginga foi de kele o kaimi ai lenga paula ai lenga le weekend ke ngi da sofa nga wo prince ani nga mako kele o kaimi wa ma ki ngoa ma nginga le atunu o le ka kele ngo le fa nga malo ia wa ka fe wa si kai karinga fo wa fai mai ai si ka kai si kai mi wa ka fa karinga kulia wa fai mai wa ka fa karinga kuli wa tole wa se ia marea ali le nganga le ulai ka kai wa kai se ia marea ali le wa ar kalanga le folo mai lai kwa karu mai le fai anga mar ko uni ia wa ko me ko se
wa e awana ko me ke ala ko nga sei langa le lopo ame ase se va ko rai e le lo mai ole o lo ko kongo malai ke ka alo e ke le lo mai le pressure le i la ula mai mo ola mai mo kasinga ka lulu inga me yo ka no le la ke ko kongo malai fa por ki ale fe e wa so ma ko la mai mo e mai le pa penga le bere ku pu ya ma ko mai malai ma le so ya ma wa me se ole ka mai atu bas ma te fa so i lunga ma io so uma tu la se atene ne via ma lo va tai ya mau so vi ngalo na tatu fa se ele va nga fa si fo le tatu wa fa so no le tatu te bi fo i so vi ngalo Faftai asiata mura vanoa. Ya lauto e fapia tu masila ni sio baenga ile mtau kware sa tanoi. Ai e fa popola so manatu tulanga e peona ai mari e foi lo sa nonga. Tulanga ya tatu por kalame. Male tilo mai mtanga doka. Ile tilo mai mtanga doka ile se lo sa nonga siata. Kai minge yo la makwa I vava ai makwa ma kilele. Se me fa ise morianga. Se me fai se mori ai ora lunga I tu lau ya ki la ko ro fa yo la ko am ka fa yo inga fiolo me la ko ora tau fa leanga ai la fi tau fa leanga ai pala ai pe ora sila nga be lo ke kai wa fa kuskusinga o ka kau leo o lo ka mai le do ma o ka kau leo nga kuskusinga nga o fe ma se ngo ka fa longo ile leo le o fe ma se o is ka ka ma se ngo ka fa longo ai o ave lo ko ma fa pia o ile ila e pe ya o ka ka le sa ko fake page le ai I lau kilo o ke ofa ai ese mafa fa o mai fa se tulanga pa pena o le malau ile mai ka o ka o ka ko ge o le lango le malo ya la fon ka kapisa ku me fa le ko tanga benga se ele ga o kiso le pa tanga benga o malo le ka ke vangia mai lunga me fa le ko le ya ya ni fa pe mai si le oska ku ka fa yo le ya lango le malo ka ko awa ge ko ore fakure ola ko I wa pupu fa ko on ka benga ya ga vela ya le o se la au fa la fwa tono fa to kai pe yo meyo kamari ni bo e ola kamanga pe kamari yo e pe tu la na ai ka kau ile matanga benga nga ola kilo o ai ila ko le fa le nga ta yo le tunu ta yo le fa nga malo le nga ru ila ko le lo ka ko ina ai o le mai va ai masei ina ya tatu tanwanga langa ile nga ile nga mtanga benga lo le ka ngoji e a fia o ma mtanga benga I tatu fa so ai le nga tailia o me o lo tupu le tunu ya wan me moni asiata le tunu o ke masalo o le iva se furu pa senyo le ku I sa mo ngi male la lo langi ako o le mo mori ma fa fe ka ya ka ko manu pe mata sila matu ibasa ya manisio tatu malo sunga li lo ia o le atawa e o matato malo ese vala audio no tatu por kala ale ai ka ko tatu ya ele vesi ko ele lo mai ele ko I sa mo ya tunu mamao ma sa mo I sa mo ni me o lo kupu ka ko malo o fa fe ka inga le ele mo se ka ko vi inga le ka ke mo mori la tunu le tulanga lo ya Paulo se fa mtalanga siata ele o ya se tulanga o popole I fa pe o ya si me o fa lo ko me se fa por kia langa o le ke kala ngo le me musu ye le nga pa yo le tu o fo ni ka mi la lo so tatu manatu pe o se fa mtalanga le malanga fa lo malo va tai jaurunga ta to wa fa so ma wo fo ina ya utama rate nei le auli wa mai auna talialo ia ele vai ga fa el fa tu le tu sa mo tasi ia le fionga ya vui to le fo masina mua e tau vai la lo fa malu le fast alo ia mo le finga balota ia ma tu le wa tasi ia ile le tu malo asari le fioanga ia de lo le to tele le fo e mesori tu malo le fioanga ilano ia ai ma tu e se fo ila le puni loa e se le puni matatongo e pe o le tala I faleata ia o le ala ona maua na ia utama irata ne ia le afiafi wa mai ase la to felo inga ia ma vai fa fai ia tai fono mal ma ua officially ai fo Italia lo ia e tau vai la lo o le fua ale fast ia mo le finga balota ile tau sanga lua felo sumale ono ia va tai
ia wala ngor kamalo pe ya e ola kala arko inga makua ya te pe ato tonole e na wala awana I sto ino ya ana sao mai la ka movui ya uyolea ya congratulations for ile tamali ya tama foi o le uso a fa sala lau ya o le lawi au fa sala lau nga e me se foi ya olanda foi tau tua so tau au lungo le tatu proclame le Blue TV ma tau te ya e nisi la vo taimi a me se foi ya taimi mo mi hela na so ni Samoa e taimi sisi nga fu a matulanga fa pena congratulations e le fionga ya o le mo foi talatu ya ona e foi le foi ka ko angiru ko si e feru ai so rai longo mai tatu news matulanga fa pena ya mo mori foi se lo fa manuia ile tatu le uso matua ya po le fionga ya to le to le fo le te pau fa sina ya po le a fionga fo ya vui ya te bolunga ile tatu fa so le fia fi la fionga lo pe matasila fa pe mau ya te seta ya ona le manatu lava e tu tau nati tatu taimi ona wa umana fu le tatu taimi le fionga nga tasi ya mai se foi la talenga le vai malai o lo tu I matangiolo tatu por kalami ya fia so fu te tasi I matato fa tatu wai da tunu I le nei ya fia so fu te tasi ya ole tali tonu nga siata ya nai ata wo nai tatu wo e ngalo ano fa talo fa so fu uma ya ele ngalo ale fionga fonti le king fonti ya tulis le uso e fatalo fa mai fa telo taimi ya o le uso ya savea tulo le atawa ya o tato wala le ho ya masani ya le tua fine ya dilo mai ava mai na vai male fionga ya nai vani ya le falolonga ya nai ya manisi o tato wala le fionga ya tu epa le alo le marito I America ya matato uso fa sala lawa o lo tawa suina le ipo le ola matawa suina le ipo le amioton I lunga wala leo. O wapawa yo wala leo amio kongo ye. A o fa makua amio kongo I le Blue TV I le tautea. Ia e ole nale me manatu le nei fia ki mo fa vetai wa mau atu sitala fia leo na o umana mori tu ma mori le fionga ya bui. Ia po le fionga le taulangi atu le foile. Ile fast. Yo fa vetai tele. Ia o se mita na telefo ia ma o ma tele lo ma le so ya ma. O le ua momoli le tamama tua ya bui. Ia, e kau ia kai mea kau waso ko inga ia ala le le ia ko inga ke miuma. Le ia ko inga ke miuma e kala ngomai ko inga le. Le foi mau ke mafuka inga sa makotina ho. O le ma kala nga ia o upu a matai o le tunu I gawa sina le tunu ia o mamana to le avui, la bo fionga bui. Ia ele tau matse a fai mo tau sala foi iloha te mi uma te sau no ai ngole e fui o le lupe na fa ia mai fui o uma na ta pena o le tua mo le taua ia no fa langi foi o le pale mia tonu alo le tunu e o langa o moi likinga fa pena tau no ia pale mia kongo ale pe mo ngia le fa moi fui o mana alo fa nei o le toina te vai mai na iva o le wana ia po le toina foi I fala tai po fela ba o lo fa amana ele umale le fia tiro pe ma fia ma futa tu ai avere ne fia fi wa fa ma ai alo tai ia o le fa fe tai tele asiata tele yo pa anga ia malanga mai I fortal malo mo fa tai mo le na e o mai apa anga ba ya supo intende e ko li mama lo mai na suia fa fo se ia la to puking I le tau tai o tau ia ia le fa afectai tele ia ua sa o kongo ale ala le o walu ia fa pe nga le so ia mau o le Blue TV o le tau ia e ma le so ia mau ia manisi ai mai se foi le fionga abu le ua fa nga ina le o nanga fa tau va ai mori to ia nei au nanga I lungo le ea ai fa afectai tele o toi li liwa ia pukinga le atunu ile nei o nanga fa tau va ile ngata ila kala kala makiki era kwa ko pe mai o me o ile makiki pai mai nga ia ngiu e sau ia mo le poku ia pe yo le fa o le tula fono mansania na o e lava ia male ki nga le ainga nga lua fa e koi po lu fa le tula fono a ngisi kanga ka ese kanga ka mu ese sa lava me va pena a o fa pe tai tele na siata le uso ya mau mala le o fa nga le fioma la tasia fui mono misa male tato tima to on TV pa manuia le tua o a saunga ka e voi mo ka king nge e vole le mo komi mika pe ka vai ko saunga ia
ia e ui ai ngā o lori ma pepe le wala ia la pai ma ia la le ia me uma ia se vam talanga na siata ia manu ia tele al tato Blue TV i le pulenga sawa i le pulenga se ia o ai kum kofe ia manguia ia la sanga le neva ia so mafufo ngama alo whaptai sila ia mau na fotu Asiata, magua ni mama tu sa ngana ni mama sila e uya nga o lori mo pepe. Ya ale e lo pepe a be ko le nga lori. O lori e makine mo ke ye mo be masila mo to. Lori fowa. Ta mo ye fo isala en. O lori fo ngane fo i bupio i ge. Yo fo sa le al mere ku wala pepe. Le ngi kiso ya me nga le fa ya kala fu fa ya kala. Yo ya vitai le tunu le lango hoi yo mitale lo toma le nga pe ava foi le tunu asiata ya e mai lango ya pisinisi na tatu tata nu yo a le mele le o lango pisinisi la usainga ava ya ku ko mai ko mu mai ya nga lo fala ya tatu langa na asiata ele to fasilia se leo sa no lu pe batasila ya o fai lava ya ma fo ma o ni sa mo ia martatu a ingon motonga ia ai o te lo foi ia se ava no leine mo le foi lo fanga ina tatu paanga o malava i lunga tauta ia o fe lava le tole la langiro e mafuta mai ai i so se tole la langi ia me se o samoni ia fa fe tai lava le ave tatu proclame tauta ia i lunga le Blue TV e fai mau o ia so pota itasi ia le mato fatasi so foi ma le fionga ia pe matasila ia o le to fatu i basa ia mar fonta to proclame vai mlaia asiata ia ai o nete me asiata te Ronald Paulia io lo mole to lo fanga o se pato ia ma se mafana le la pato io il tato il la sono le fonta proclame le foi mole lo fanga le fionga le pule ia lo matasila ai mai se ia fa to foi ia foi mono sufali ia matato ainga o motonga ia ai fa stili ile fionga foi nga ftasi ia foi mono ia pule nga foi tato TV manu ya tele lava le neiva ya so a mata fi au mga ruenga ala le tua ya mo wala malosi ya mala nga fa lo ya malo fa vitai ya alo fa tu mo o lua manu ya malo longo le fiafi mai vanga foi o le fiafi fai mali o stata i lo teito lua so ia te lo fa tinga autu awa o le mele ya wa silia tu ona to sile o lua e fa fini nai lo le mele ye o lua o pe o lua o anga o tele mana o te lua va venga se pe o le sau yo ai fai fa le leiti na i te ua tasi a foi le mingo ye tina a mata na tau pe o se vai alo fa tele tu mo o le us fa se foi le nei manga la fia ya se foi ya senta se foi lo matsila ya senta no pato te mau ya mai arma to fa so ma na yo uso va tu la swafa ya mai tu te tele mai tu langi ele te tau su la falo ie ya le tau tu fo i lo fo fia lu so ya mau ya e se fo le fionga ya sila ya fa maru lu to lo absent per ma tu wa ta ma tu ono lo to fai malanga tu i merpone na ona fa va ve tu ona i fa sila nga yo to lunga leo le tatu wa fa so fast supporters la to uma foi e Quincelani o le tato orientations fa fonga le ma tato i Quincelani i la to lea ua tapena e fia fa tau se fale ainga po o se pisinisi e fa tauina i le aso le tato ua i se selenga ai mai se o au fa fia o au savali o au fai pese o a umatu mainga o fa pena mo la to uma o lo fai stores i le rua i selenga le aso ngafua aso fitu o le masina o ke topa ia mai se mo leaders o au fa fia uma ma tai o au lotu ma mafutanga ma clubs ai mai se le committee ma malu o le tapenanga ale Queensland's Fast Family mo le aso muli o le aso o le 4 days events program ale fast Quincelani e fia faile to orientation i le aso lulu nei which is the day after tomorrow o le aso lulu i le ta o le lima i le afiafi i le tua tusi le o le tolu iva Boundary Street i Bentley o Bentley e fai ele to fa orientations ia po le aso e fa manino ai vaenga o malava o event nei aso e fa lo no winga fa bole o to malava la fa pisinisi o la fa fia io o mafutanga e kalesia o le fa mo o le fa mo e participate ile event ile ya so fa de vai so fo ya fa mo bole te tau no to a wipe so ta ya tu Anastasia ile numero wailunga ia po o le fionga ya ngalu le mana
Taylor si lao le manga i le numero fo ua ta ua ilunga fa mole lava e fia mo le tofu so tenga ele taula na misi o e te ala tua i le aso fa wa atofa wa ilore me kaunga fa kuelo fa ie ia fa tuela pisinisi fa tuai e wa ilore taimi e sui ele to au fa fia wa ilore taimi e fa mau popo ai etc vaenga uma fa pena to e fa mana tu lava o lo available nisi o tatou lau ele o to tele i tu ma lo supporters o lo o Queenselani o le numero lava fo ile na fa tasi e le numero le tai fono e te fe so ta ai mo se teipo ale tu malo e taua ioe you don't have to be ele fa pe fu ya mea pe ke fast pe ke le fast ai tu auta ga se fu ro to no o mo le to catch up vili le numero le na ya awe te fa tali la semene to e paule ne yo le vaiaso ya ma le vaiaso fo ta to i ya no a fai fo e te fia le prokala bere tau te ia e tātou whilo ia. Ia, mana tua. Ia, tau tua na mā o tau le tūlanga lea. Ia, whamai ar tātou prokala bere lewa ngola fiafi. A isi ngana o le tau tamali, la foia i fonga vatele. Wo tau mazani sa moa i le fasoa a lunga le tau te ia e maasiata. Ia, e tu watu sa oa. Tātou te le tami fua wara kere rou kami solo i fua, kera vela vea i fua sa inga manisi o vaenga. Ai a whapea pa o papa. Ia, toi whafo i mai. Ioe, aua te ita i fua, toi whaafo i mai lava, tātou tuu i le tua, ma tātou tatalo foi. Ai aua nei tuu o foi le tātou ngaruenga, o le fawfau tua ma le tau longolongo. Whila ila sa taiao, asia tawhale malu, pio waliko mai le tau tua, le Blue TV, ma le proklama le tau te iae, alofa mo oe, soifua ma i manuia.